Anyang aki din! Api nga ibarsak mo matanday ta kaldero elmo. Kasangsangpot mo lang arudan. Nya matenti masang padak may la. Aw mo nagyan ti kaldero. Ha? Anyat orasan. Apa di ka nagluto? Anyat orasan nga agpayso ayan. Ay, tadamagan nakpay lang no anyat orasan. Ay naliwayak nga agpayso. Nagmayat nga min da ito'y buy-buyaak a Facebook Reels. Iso nag-upload ak matan Ito ag istorya pay lang. Kat napudot ti ulok. Ang kagluton. Agluto ka pa'y manlakay. Tani, saan pa'y anak upload da ito'y i-upload ko? Adamot kiti basit akilapan. Isumti ka na, tani, mabisinak ka naggapoy di talon. Pagguduan ta na. Makigudwa ka pa'y laang. Kunak man o binusog na kaya dita Facebook Reels mo. Ay, una yan. Agap-apa man siguro dagiti agasawa di tamay sa balay. Ay na, ang mga nod naman ng basol di anak mo Una yan day jaya babae. Ila mabaen. Iso nga iso tisang kaistorya dagiti tattao. Ay, kasanumag nga may na di makaungat ti asawa na. Diyala kukuna ti kiskiskisan na. Ure la umingpisan di kukuna. Amumutan di anak mo. Naka-ar-ar jod. Sa bagay, iminamag kidi iso adya kong mas daw. Apay, arjod kaya? Kano pa'y nagbalinak nga arjod? Alaman? Si kaki di mo bakit? Yokon lay, di ka lang maangawan. Agsangsakit di apukaw. Yung kamang kitay, ang mga no binaybayan man ang tinana. Wan lakay, makaamu ka nga ro na namang kita di tainsaan ko. Wag, bakit? Por Diyos por santaw, agsangsangit jay anak mo. Namday tala cellphone mo, tidungdumugang. Adda kayo magayam nanang. Ay na, di mo pa yan napupuutan ngayon masidagak. Takasanaw, busy ka dita cellphone mo. Agbuy-buy ak iti YouTube nanang. Agkit-kita akman, no anya ti daduma pay a teknik ti panag-apply iti Q-text kan daduma pay. Aniya, dahi tala ti ambaw nga ramidan, Mayla. Ha? Kita man ti arubayan yo, agkaiwara dagiti bulong ti mahogan awan pa ti kunam adalusam. Ay, naliwayak mat nga agpayson nanang. Ay na, gapo iti kasi cellphone mo di mon maaramid dagiti trabahong. Agsermon kay manen ako nakkel. Kasano adi kasirmunan, nagalastumot nga min ti aramid mo, ultimo agdalaws di mo amaw. Day tala ko kung nga aatid daw ti amo madalusan. Anya? Apa yan paray? Kasla, awit mo akanayon ti lobaw. Bangking akanayon dagiti abagam. Kasano? Mabangking talaga ti abaga ka. Tada ito'y kanawan kat awit na tiragsak. Da ito'y kanigid kat parikot. Iso ako nam abangking. Tanangabak ti parikot. Ay, nayay. Anyaya ti parikot mo paray? Nadagsin parikot ko ni bakat ko. Tapay mo it paray? Ay na, nakasadsadot. Di na pa'y amumot ang mga sikaso iti asawa na. Ultimo agluto, di na pa'y maaramid. Ay, nayin ngagpaiso day ta paray. Kaslawan serbina nga da asawa. Tawan mo ti katulungan. Ay, naku namon. Ay, mananusak lang. Gaputa asawa ka nga rudan. Mala paray. Aganos ka. Parang agbalbalew. Anyamot ti kastoy abiyang. Oy, mainit ang ulo mo Ay na, talaga napudot ti ulok nato. Ay na, saan anato tinagan ko? Nati. Adula amin, nato manuan no nati tinagan mo. Isumat laang, tadi ka agbaliw. Ish! Apay, anya ti pagpupudutan? Ay, awan mat gaya man Q-text ko. Awan pa yun ti paggatang ko. Ay, kaning kagatang Jay libre ko Ay, Diyos ko mayla Kaya't mo ti Q-text. Ngem, di mo kaya ti gumatang. Asino tinamnama amang ted iti igatang mo? Asino kumapay ngay? Kat, sika kumaa. Tamok nga ado ti kakastakan ka. Gapo tabakla ka. Ano? Kat, isumat. Ay,
Uray adda, di ka ikan. Ta uray ag cutics ka. Saan tumot lang bagbagay dita cutics dita imam. Sana maibagay dita dapan mo. Tani nagningisit akas lalomboy. Anya, unay kamatan nato. Nakauy-uyaw ka. Oy. Nasakit tinakam mo? Makaungat ka? Di ka agong ungat. Gaputapod no anang isit na kita dapan mo akas lalomboy. Ingkakat aginaw iti plato. Tani, napumpuno ti planggana yung iti plato. Kasla nanganan nyo pa, iti last week. Anya, Abayan, Mayla. At mismisuot ka matmanan. ay, nasakit tinakam ko nanang. Taapay manan. Dayjay anato tilay bagbagana. Makapasakit itirik na. Apay, anya ka diti kinunana. Kuna na nga rod, ajak ka no bagay ti ag-cutex, gaputan nang isit matlaang dagito'y dapan ko. Aping agkatawa kayo ngay nanang. Gaputapod no, ti imbagana. Nagngingisit dagita dapan mo. Apay nga taakas ta, kat di ka mat agtrab-trabaho. Pangbalay ka lang. Nanang, Saan amadlaw asadot ka, nuray tadapan mo ti pangibasaran. Kaputa, kasla dapan tinagagat. Anagkalkalyaw ka po iti trabaho. unay kayo matan nanang. Makapasakit kayo itinakam. Kasla sa andak nga anak. Pasensya kan anak ko, ngamdi ka ngamin agsadot-sadot. Tapno saan asikat isang kadilaw, me. Sika magamday ta nato. Nati, manong, saan nato? Wenan, natin no nati. Apay asikat, agi way tinwang. Ay na, masya na kaming kanitatang ko. Iso asakon Anya? Wen, iso asakon. Ure amok apirmiti init kan masunburn ki rupak. Okay lang. Ay na nati, sana bali tamay cut mo lang ti sunburn. Oo nga. Tinapateg, natulungak ni tatang ko. Wen mo't gid sana bali nga rod ako na. Tamay cut mo lang ti sunburn. Ken, adan to remedyo na. Oh, apay adi ka matagtagarila kay. Pampanunutok nga rod no apay nga ta nakasadsadot ka. Anya, Imbag pa'y ni nato abakla ta nagagat. Ure na ka-make up. Agiwayway itinwang. anya. Kas jay kumatikam palay. Nagagat. Ken ragrag sa akin na ti trabaho na. Kas kanina to. Ure kin abagmag na. Nakaukod itinwang. Taikumparanak iti daydi abakla. Wano, kurso na adam kitdi. Ay, kino mabalin lang. Ure bakla ti ison. Anya, Tatang. Ay, unay mo dayta na sangit mo, Mayla. Tatang. Apayan, ibagam nga minan Di kag sangit lang dita. Aguray ka. Nagalasgayam tarupam no agsangit ka. anya kayo matantatang. Nasakit lang arodan tirek na karkaruan nyo pailan. Ay na, ibagam nga minan Sangit ka, sangit dita. Di mo nga min ibagan o apay. Nilakay ko tatang. Kuna na nga isukat na kiti sa bali. Kuray pa'y kanukin ni nato abakla. Amom, no apay akas na ti imbagana, anak ka. Gapo dayta, iti kinasadot mo. Anya, Way, nanakaw. Di ka nga minagsadot-sadot, Sabno sana panunuton ti asawam na kita. No nagagat ka, ad-adda nga ayatin na ka. aping may ka dito'y balay nato. Apay. Di mo kaya't asarungkaran ka? Why? Di mo kadi kayat nga dakamaritis mo, Ay, nasakit tinakam ko tapno amom. Gapo ta ikumkumparanak ti asawak kan ka. Us! What? Apay ka no? Daka mo When ikumpara na ka diti kinapintas ta adwa, ay na napinpintasak ngamin ngamitisik ka, Ay na, talaga masurunak. Apay ngamin. Gapo ta kinunana nga imbag kapay ta nagagat ka. Idin to ta siya kat saduta. Oo kaya, totoo yan. Ay na, kita man ngamin da kay ti kaldero yo. Nakangis-ngisit, Saan? Akas iti kukum na po daw. Ay,
Gimatang kagaya man iti cutics mo, ha? Tila Oh. sasawamot si kabakla. Ay, uray guraan nak, tapod not ibagbaga. Agatang kang ngamin iti Scotch Brite. Kat gasgasam ti kaldero yo, tapno pumudaw matbasit. Sana puro cutics kan lipstick iti gatgatang. Ay, agawid kan nato. Agawid kan. Agawid ako, ngam laglagi pong timbagak, adalam ti agtrabaho kan agdalos. Saan la aday tabagim ti ammom nga urnusen? Di ba? Manganta pa man pare, sakpay nga agawid ta. Nay, tamang paya kayat mo timbangan dito irwar, paray. Gamin mo sana nagluto ti sadot nga asawa. Ay, una hindi kastangag paiso, paray. Makapawan ganas pare. Ay, kat wala, paray. Wala asino man. Bagpayanin nato abakla tagi wayway iti ba? Puro nakapuspos ko ti make up na iti taltalo. Kasta ka day, paray. Naranak nga ron. Naragsak pa nga ron. Puro lagkinikin niya, nakaukod iti mo. Day, jay, anato talaga. Puro nakararjod. Ngam nagagat. Sana kas kanid bakit ka? Arjod ngam sadot. Unay matan mayla. Nagalas tinasang patak. Oh, apay. Kita am nagitibado ti anak mo ha. Nakarugrugit. Binaybay man siguro na nagay-ayam iti pitak. Ay na, bayam nga agay ayam sagpaminsan iti pitak tapno marwam. Ay nalabos mo't daytan. Nakapitpitak kas kada nabasbas ha. Ngam awan man lati ko na masukatan. Ikasukatan. Mabit lang. Ikasukatan eh. Gusto nila pa ng cute-cutics mo. Day talati among maramidan. Agpintor iti koko. Isumot lang nga iso. Ingkasukatan ti anak mo kunak na eh. Di mo urayan ang makapong tutak. Taang mga nuy belang ko na kita cutics mo. Alang, wanan. Nakalutungan. Anya to orasan aya? Agalas 12. Ha? Ay na, saan pa'y gayam Ay, elmo? mauma akong ito ugalim. So, patinsya ka na. Magsinataman langan. Anya, elmo, saan? Pangasin. Nauma ako ni tigas ng ugalim. Nagarjud ka lang arudan. Nagsadot ka pa'y. Ha? Sana balik ko man. Uray arjud ka kuma. No ambom ti responsibilidad mo kas ina. Ngam awan. Uy, problema na ito yung araramidam. Pangasim, elmo. Di nakpanawan. Ay, saan? Agbalbaliw ka pa'y nga muna. Barang agbaliw ti puloy ti angin. Kat maikat ti rorod ko kan ka. Makapauma ka. Nati, pangasim. Tulungan na ko, ma. Pinanawan na kong ti asawa. Ay, ano ba yan? Makapalag kamay lang. Ang amdya kon mas daaw, no ganun ang nangyari sa'yo. Anya? Isumat! Diakon mas dami tinaytang. Gapo, taamo kon, anauma ni Manong Elmo iti asawa na ana arjod kan sa dot. Anya? O, apay ngay may kadito'y balay mi. Syo, umanaw kan. Wow. Kato pinapanaw nakmat idi. Gapo, iti imon mo kanya. Iso apumanaw kamitten. Di kagpatpatulong kanya. Pakawanan na ko manati. Pakawan. Kat pangasim ko matatulungan na. Ay, aywam ti asawa. Tap nagsublikan niya. Ay. Problema daytan. Sige. Pumanaw ka. Apay ko mga aywak. Ti saan kumot nga asawa. Ay, agnagam kamot nga taitan, mayla. Pinanawan na kan ti asawa, kapo iti ugalim. Tatang. Saan nga minanasaya at ti ugalim, manak ko. Amo masintiren ti bagay, ngam di mo amo asintiren ti anak yaw, kun may siya. Nalabas ti kinasadot mo, day talag cute-cutics ti amaw. Tatang. Agbalbaliw akon. Ngam pangaasiyo ko matatulungan da. Kasarita yun ni Elmo tap nagsublikan niya. Ay na, sika tinagkurang iti asawa. Iso asika ti makisao, agkid daw ka iti pamakawan. Tatang. Kinbaliwa mo na maminpinsan ti naalas nga ugalay. Wan tatang. Ikari. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din.
Anya laki din! Kastoy nga men, kukumbare. Siyak, agtrabaho ak no kayat ko. Saan no saan? Nay, apayan ako namday ta paray. Wala, nga men, baknang ni bagat ko. Iso ti ka baknangan na di lugar da. Nyo, Ah, Podno ti bagbagak, baknang ni bagat ko. Tapno mo yaw, ti tatang ni bagat ko, sigaw da mayor di lugar da. oh, anya. Podno ti bagbagak, baknang ni bagat ko, kunak tumay. Anak ti ex-mayor ko naman. Ay, kat nasaya at ano kasta paray? Kahit ni bagat mo ngayon pare, ada ka di mabalinda iti biyag. Ay, kwa. No, ni bakit ko? Awan, nakurapay dalaan. Aggargar din dalaang ije lugar da. Iso ti indakkel ni bakit ko. Iso nga am muna madlaang ti aggar din. Anya, ay, awan ang arod no kasta. Ni bagat ko, kahit agtrabaho man no saan, ayos lang. Ngamen, baknang. Anya? oh. Unay matanday di agayam mo, lakay. Wen nga rod. Tunggal agiinom kami kalpasan ti panagtrabaho mi. Isulat ti ibagbagana. Ulit-ulitin na. Makarengreng pa din. Anya, Tunggal ag istorya, ni bakit na ti ibagbagana, baknang kano, uray saan kano agtrabaho, ayos laang. ay una yan. Ay nasapay damagan naman, no baknang ka kano. Ha? Kat, anya ngay timbagam. Ay kat imbagak aasaan. Nakurapay kalaan kunak Ay katun baknang manwan no saan tinakaikamangam. Saan anasken amapan mo ibagbaga iti kaadwan. Saan anasaya at tikas di nga ugali, lakay. Bayan na kuma, asabali ata o ti mga mo. Katuan mo't Ay na, no apay matakas dyan ni George Di la mabain amang ibagbagay tikas dyan. Sapay adu kami nga giinom no ibagbaga na. Kas taunay di pa nang idaydayaw na, kinibakit na. Uray siya nga rod. Maumumak iti kasjay nga istorya ni George. Wen nga rod, isulasang ka sa una. Unay matandi kasjay apa nang idaydayaw na iti kinabak nang ni bakit na. Nasken pa'y aya nga iwaragawag na iti kaadwan. Dahita nga rod kahit, dagiti babak ng tupay. Di da agsao iti kasta. Di da ibaga abak ng da. Ngam ni George ay na, makaumamit. Among pare, no kasjay nga aginong tayo. Makasipsipatak man kan ko na. Ha? Wen, panagsasaw na pa'y lang kat maas asara kon. Panagkunak ngamin. Iso ngay bagbaga na dayay. Gapot ati panagkita na kada tao kat nakurapay lang. Ay, husto ka Maritomboy. Husto ka iti dayta nga imbagam. Anya ko maaga po nga ibagbaga na kada tayo abaknang ni bakit na. Baknang ni bakit na. Baknang ni bakit na. Ay sus, apo aya. Ikumkumpara na kadagiti asawa yo. Kas di lang dayay. Mapwisitak iti kastonay. Talaga at tapisag dayjay no masurunak. Na, naguyong kan pare. Nay, itaban pa'y nga adta ka dito sa gwana ti balayo nga kapkapi Charles. Apay, awan trabaho mita. Wen tata, saan na kami na nagtrabaho? Kasta ka day, ay ketun na, agin na nakamait. Mabanog mo ti bagi ng runa no construction ti trabaho. Ay, sa anak na banog, tata. Talaga asa anak la anapan nagtrabaho. Ha? Agtrabaho akman, wen no saan, ayos lang. Ngamin, baknang ni bakit ko. Anya? Pudno ti bagbagak, tata. Baknang ni bakit ko, kunak tomay. Kinapudno na, ex-mayor ti tatang ni bakit ko. Ay, kasta ka day. Wan, tata. Isu akada kami nga gagayam. Siyaklaan, tinakaasawa, iti baknang. Ngamin, pasigmit apur ti asawa da. Anya? Anya, agawid kayo pa ilang iti probinsya bakit? Wen lakay, itugot ko dagiti ubing. Agbakasyon kami man. Ay katuan Ay kano kayo nga agsubli no bilang bakit? Kalpasan ti do alawas, lakay.
Tapno ma-enjoy mi mo't ati pa nagbakasyon mi. Sige, ay ngam na, pasensyakan bakit, ta sa anak pala makaumay kada kayo. Saan pa'y mat ngamin analpas ti balay ngar aramidan mi? Ayos laang lakay. Hustukit di Tapno isupay amat gadam. Aniya, kasta ti ibagbaga ti gayam nila kay mo, kankwana. Wan ka no nanang. Isumat ti ibagbaga ni Ben. Tunggal uminom da kano kalpasan ti panagtrabaho da. Iso kano ti ibagbaga na. Abak nang kano ni bakit na. Unay matan ti kasta a tao. Kat uray man no baknang. Wano iso ti kabaknangan. Naskan ka di pa'y nga ibaga na kadagiti katrabahuan na. Day tangarod nanang. Kat pagsaksakitan tinakam ni Ben. Ibagbaga kano day J. A. George. Apur kami kano nga asawa ti gagayam na. Aniyan? Kat nubak nang tinakaikamangan na, apay-pay lang araw nga agpakpakarigat ang makitang tangdan iti construction. Ngarod ngam gagangay day jay nanang. Talaga anapangas day A. George. Sipud pa'y, pangas na aming apangas. Yun gayang pare, madamag ko man. Jay baby apotot mo, breastfeed ka dito jay? Ha? Ay, jay burida ko? Ay, uwan pare, breastfeed day jay. Kasta ka day. Apa yan nadamag mo pare? Awan, nadamag ko lang pare. Ay, kaasimot ang arap ni bakit mo, no kasta? Ha? Apay ko makakaasi? Kat saan mo? Ay na, nagrigat ti agpa-breastfeed pare. Ado tinakaibaga kanya kitikas na. Da kami nga men, kat saan a breastfeed, jay putot ko pare. Pare, nagngina ti gatas ita. Oh. May salaalata, kat umabot iti sangaribo. Ay, oray man no aribo pare. Saan kami ngagparikaut? Nga men, baknang di bakit ko. Anya laki din pare. Anya? Ay, kaasi kayo talaga pare. Piman kayo pare. Pare. Nagalas at talaga ti ugali day J. A. George. Ha? Kasta timbaga anakan ka? Wen pare tomboy. Kunak laki din no apay asal salud-sudan, no apay a breastfeed jay putot ko. Gayam, uyawon na. Di mo pa'y lalinif in right. Marwam, unay daytan apa nangidayo iti asawa. Naskan pa'y nga aguyaw. Wen nga rod. No apay mat ngamin nga adda ti tattawa kasken kuana. Ha? Addan tulat taal daw day J. A. George. Bayan tayon pare, mauman to mat siguro. Kasano ama uma? Katunggal adda pag-guurnungan dayo. Kat iso ti bagbagana. Ha? Makauma. Makarangrang. Salbag kiti. Anya ngay nanang, ipatuloy tayo na iti balay? Wan anak ko, adamo ti umdas a mausar. Adamo tinaurnong ti kabsat mo ang naglaklakwan na itinatang. Ay kat nasaya at ano kasta nanang. Kat asino ngay ti agtrabaho dito'y balay no bilang laang. Day tangarod ti parikot ko. Awang gayam, no ngay daben ti ayabam anak ko. Ha? No nalbas lakot ti aramidin da ijay syudad. Wan nga agpaisuan niya. Sige nanang, awagak to inton malam. Ibagak nga isuda ti umay agtrabaho. Wan, tapno saan tayo nga agbirok iti sabali nga agtrabaho. Ay, wen gayam. Total, nalpas tayo matanda iti trabaho tayo ditoy. Amangan no kayat yu ti sumurot kanya kay jay probinsya. Ha? Anya ti marami di jay probinsya pare. Balay mat lang pare. Balay da bakit? Ay katun na pare. Mayatak iti dayta. Pagpasyaran tayo matlang. Sanak pa'y matlanap napan ijay abandakot. Manunga ti pordiya tayo nung bilang lang. Amang di mo no duwagasot lang, tiyag malang. Unay kamutin pare, saan mat Numano ti tangdan tayo dito, isumat lay jay Ay kahit nasayat ano kasta. Un gayam. Naimbag man ta may patarimaan da di balay da. Kahit nakunamot iti agar din lang ti pagkukwartaan da pare. Huwan pare, natsambaan da mo tinangina a presyo. Nakaornong dagiti kakabsat ni bakit ko. Kastaya. Ay, piman mo ti garden ti trabaho na niya. Tsamba-tsamba lang. Ay kahit tala, makiumayak ka na kayo. Makitak mamay ti balay da bakit mo. No, bak nang damot lang, akaskin ni bakit ko.
Anya, mapan kamot iyan da Ben, George. Wen man data, padasik mamut ti mapanijayanda da. Itag man, no niya mutad da iti asawa ni Ben. Nubak nang damot laeng, akaskin ni bagat ka. Ha? Kasla naglastog ni pare bin na mga ibagbaga, amapan kami kano ijay kahit. Ipatuloy ka no, dagiti babayaw na, di balay da. Ha, kita, man no saan amabitin, ti budget da. Anya ti kayat mo asawag? Ti kayat ko asawan, kasla saan amaklon ni Ben. Akada kami nga gagayam, siyak lang, tinakaasawa iti baknang. Ngamain, amin dagiti asawa da, pur. Anya! Ada tayon dito, ikukumparay. Adayo kadlipay ti pagnaan tayo. Di talaang bangir. Di ka matanagan. San unay nga adayo ti pagnaan tayo? Paray, naglawa mo tin na ito agarding. Uwan pare, naglawa talaga. Kat amin dagita, kukwa dagiti babayaw ko. Anya, kukwa dagiti babayaw mo na. Paray, agang angaw kan samay. Ay saan pare? Pudno ti ibagbaga. Manipod dito'y nagtakderan tayo aging gaijay. Makitam dito itudodok ijay. No sa dino ti pagpatinggaan ti matam, kukwada amin. Anya? Saan mata nang ilastog Ay ngam nalawa mat ati dagada. Ken kas makita mat. Ado dagiti mula kayo. Iso asaandan nga gastos iti kayo, nga iaramid tayo iti balayda. Ngamin, sobra pa ita ito'y mula no bilang laeng. Ay na, apaw, bak nang magayam ni baka mo paray. Ay, sana bak nang pare? Eksakto laeng. Ay, jakla pagaro ko na bak nang gayam ni bakit mo paray. Naku na ngamin anak ko rapay da. Gayam, iniktarya ti gardin da. Kas itinako na kita'y pare, saan da abaknang? Eksakto laeng. Da bakit mon samot ti kabaknangan dito lugar da, pare? Ay, ikaw. Saan met? Makuna lang nga da mabalinda. Gaputa naglalawa ti dagada. Kan saan lang amay sa awan no dwa diso. Kan may sa, iniktarya madlaeng ti taltalunan da kahit. Anya? Wan pare, iso ama siguradok, no agsubli tayo iya syudad, at dalibre abagas tayo. Nasingputi na kaikamangak pare. Saan anaimot? Awan makunak. Baknang da? Ngem saan da apangas? Pare. Ay naimbag man ta si murot ka, pare George. Uwain kumaray. Imayak, nalpas mi muta niya trabaho may ijay syudad. Aganos ka laeng dito'y ayan mi ha. Talaga abuhay probinsya ti biag mi dito Ayos lang kumaray. Si kakid di mat. Kinapudno na. Magustuak ti biag yun dito Uwin kumaray. Ngamin, at damot gayam mabalin nyo iti biag. Naglawa mo't gayam ti gardin niya umaray. Kun manumot nga iktarya ti dagayaw. Wen pare, kinapudno na dito'y lugar mi. Da kami ti kalawaan iti daga ditoy. Kasta ka day. Ay na, nagswerte mo ito ni paring Ben. Tanay ikamang ditoy. Baknang a pamilya ko naman maray. Kat, baknang ni bakit mo? Saan ka di? Iso ka numaday tati kanayon mo nga ibaga ka da Ben. Ay, uwain. Baknang ni bakit ka? Sa bali ti baknang yaw, kumaray. Ni bakit ka? Ti dagada. Jay lang nagsaadan ti balayda. Anya? Ay, pumasyar tay tumanmut ijay, pare. Tapno makita mi mat ti adda kinabaknang da. Ay, sana yun kumaray. Nakababain unay kada kaya. Iso asaanan, kumaray. Ay na, mababain ka talaga kada pare Ben. Kun Carla. Pare tumboy. Tabay. Anya kumangay ti pagbainam. Ay, mababainak.
Gaputa kanayon ko idi nga ibaga aporda. Saan mo't gayam? Isuda mo't gayam ti talaga abak nang. Katuan mo't ngamin. Baknang da. Ngam saan da na paramag akaskan ka. Paray. Awan lakit. Baknang ni bakit ko. Baknang ni bakit ko. Daytak tisang kaibagam. Di ka lang mabain. Oh, anya nga ito. Sikat ti may babay. Ay, uwan nga rin. Mababain na ka talaga. Saan ngamin anasaya at tinaparamag, pare? Ibagbagam nga anak ti ex-mayor ni bakit mo? Sakit jay ama na gayam ang nagbalin a mayor kat kurakot. Ay, una yun. Nakaamam iti dayta? Ay na, nabayagan nga mo, pare. Diyak lang amin agtagtagarikot. Ngam ita nga imbagam dayta. Ibagak matan. Saan anasaya at dayta nga aramid mo? Baknang manwon no nakurapay ta asawa. Saan arumbang nga iwaragawag? Nakababayin. Ay. Naimbag kumamit no nagbanugan dat imbak ng dat. Saan mo't? Ta nagtaod laang iti kinakurako. Pare, Beng. O pare, apay agsinsin na ay kamay. Ada ko maha, kaya't kung ibagakin ka, pare. Anya day ta pare, ibagamon. Kuha, pare. Pasensya kay kuman ka dagitin na isaw-sawang ko, hindi kada kayo. Nang runakin ka, pare. Ha? Naglablabusak iti panagsasaw. Tinagibasit ko ni bakit mo. Tinakay kamangam. Ngamita, siya ti mababay ni ti kastaunay. Ay, saan mo't gaya makimagudwa ti adda akinabak nang dabakit ko. Iti asawang, pare. Pare, awan day jay. Saan mo na pampanunutan day jay, pare? Pasensya ka na talaga, pare. Pagbababawiyak day jay nga inaramid ko. Wen, pare. Awan day jay ko naktumat. Tinapatag. Kat naamiris mo, ama di ti aramidam. Iso asaan anasaya at ti agoy uyaw, pare. Nangruna no saan mo ngam mo di tao. Tigat ko asawan, ti uyawam anak ko rabay. Kat di mo mat mo gayam, nga iso ti milyonaryo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Nabarbartag ka manan si Kahulyo. Makauman ti kastang aramid mo. Awanen ti mabati akwartam, taday tala arak ti pangigat-gatangam iti sweldom. Awan ti serbim nga asawa, agsinatan. Tagur-urukan ti awanan bain. Hoy, Hulyo! Agring ka! Jakpay nalpas anagungat! Tinakturugan, Hulyo! Hulyo! Maturog manin ngagmalmalam! Sadot! Ne, siyaksama ti pangipukpukawam iti sadot, mare. Saan asika, mare? Saan asika ti pangibagbagaak? Nilakay ko. Nilakay mo. Bigbigat mo't nga agungungot ka. Kasano? Si Mangpat idi parbangon anabarbartak. Amo kung tituloy na lay ta ibagam, mare. Awan ti inyawat na akwartakan ka. Hay, pulos. Kinapkapak nga rodya bulsana. Amam, tinakita. Amo kun mare. 5 piso. Ni, anya 5 piso. Pulos nga rod nga awan. Ay, unay mo tan. Iso amarurudak. Ay, awan maigatang iti bagas. Ay, mare, mabalin abumuludak iti bagas yung. Bimulod ka idin. Nga maging ga ita, bimulod ka idin. Nga maging ga ita, di mo pa'y nasukatan. Ayun, malagip kun. Bimuludak manen idi. Sana bale, ikarik mare. Sukatakto inton agsweldo di artek ng asawa. Kaston mare. Oh, bumangon ka ditan, tamapan ka ag trabaho. Agin natakpay man, mabalain baka. Bumangon kan kunak!
Anay ko, mate. Anya ka lagi din. Sumipat ka ba, mate? Burjana. Anay ka. Bumangon kan tamapan kag trabaho. Saan aday taagid idalatan kar aramidom ngagmalmalam. Ay, matitila nga ka. Kayat mo tamapan ko ala Jay Wallace ta iso ti pang urko kanya. Ay, sus. Muarak man langan. Di nakpaimot maitimplaan iti kapik. Rambang lang arumwar ka. Taamangan numabasibas ka iti kaldero akaugugay. Parehol ape akaslad takabuteng mo dita balayaw. Agtartaray ka mo itarimwar. Ay na pare laklak ayat mabasibas iti kauguging akalderaw. Ay sos. Agong ungit manay ni Mrs. Mao. Ay kit ka na yun pare. Pasaray basibasin na kapayitan. Awan nga ron pare. Ide, basaw ken pinggan ti ibasibas na. Ita, kalderon. Ay sos ke, naglibal up mga roda na paray. Napromote ka pa yan. Ay, di nakman angawin iti kasta pare. Bigbigat, jak pa'y nagkabi pare. Oh, medyo aldawan pare. Naaldawan ka nagreng. Nabarte kak nga ro di dirabi eh. Ay wana, ata naki-birthday kayon sa ni Boss Panchitaw. Wan pare, ay ngam agore ka man. Apeng awan ka iti kalman. Awan, kinwadak pare. Nasapak la, nagawid. Tadyak kaya ta surutin nak ni bakit ka. Kababay no pang urin nak pare. Ay na, nabarte kak pare, iso naaldawanak anak kariingin. Ita, saan akon anak kapagtrabaho? Umay ka na dyan balay pare. Ta umay ka agkapi jay. Ay sige man nga ron pare. Ay na, nagsakit tinagam ko. Di nakpay maitimplaan iti kapikmat ni bakit ko. Ay, jela agong ungater aramidan na. No kaya't mo, kalpasan nga agkapi ta, aginom taman pare. Ay saan nga agungat ni bakit mo? Saan? Basta ijayak lang balay. Mala, intan pare. Tagpaluto aman ka ni bakit ko ti pulutan ta. Mare, nakitam ni Julio. Apay, awan manan? Awan nga rod nagmalmalam. Saan ka numit anapan nagtrabaho iti construction? Apay, day taigam mo akayo. Usarak daytoy amang paawid kin nila kay ko. Amangan mat, no itarayan na ka, no makita na ka, nakaigam iti kayo. Ay katagkin namat kami Urayim lata ka din ijay balayo nila kay mo, mare. Agawid to lata Di mo biruk-birukan, ta isupay atak-tak mo. Ay, wan nga rod mare. Agluto ako man ka. Malaing ka nagluto. Agimuri ka, iti si daan nyo, anatang. Lagip ka. Oray sa dinuta. Ay na. Naglaing ka makumanda pare, no nakainom ka. Si kamay pare, awan ko lang ti sakit tinagam ko. Anya yati pagsaksakitan tinagam mo pare. Ni bakit ko Kanayang nakauntan. Bugawan nakbay. Kugtara nakbayan. Ay, unay mo daytan pare. Kasla di na ka mo respetuan ng asawa no kasda. Iso nga ron nga arag ni pangiliw-liwag ko iti. Sakit tinagam ko pare. Ay good, agsyat na ba ang arad pare? Ay aguray ka pare. Rumabin sa matan. Wan, pasado alas 6. Apay, agawid kan pare. Ay san? Diyak pa kaya tagawid. Taya ito manan ungat kan bugkaw ni misis ko. Ti mga gaw. Kaya rin maturog ka dito yan pare. Ay, ko pare. Mabali nagpahingaron nga kanta pare. Ay, kaya kanta ka, aging kaya mo pare. No problem. Agawid tulaang dayjay ahulo. Ibasibas ko amin kan kwa na amin amay gamak. Ay, akong ungat ka manan. Ay, talagang agong ungetak tatang. Kastuyak nga inaldaw. Saan asumardang to'y niwat ko angaw-ngaw. Ay, apa, hindi ka maum-uma. Kasano mga min? Jay artek nga asawak. Saanin nga agaw-awid. Ijay nalatan ayan dagiti gagayim na amakin inom. Ay, nakasano nga gawin. Kada tama akong ungat tararamidam. Ay, natatang mauma akon. Kayat kun nga isubli ka dagiti naganak na. Ay, kano naumakan. Amagan no nauma, matanakan ka. Mauma kanyak? Ha? Pakaumaan na ko makanyak. Siyak ti agdis-diskarte iti pagbiag mi, tatang.
Taarak mo't laeng ti pangigat-gatangan na iti kwarta na. Ay na, dayta kinangaw-ngaw mao, di pa kaumaan na. Tapi ko maama-uma iti panagngaw-ngaw-ngaw ko. Kat di na mo't sardengan ti aginom. Inaldaw anabartek ni Julio tatang. No agawid dito'y balay, maturugan adagos. Ay kawan ta saan na kaya tadanggan, dayta panagngaw-ngaw-ngaw mao. Apay aya nga iso ti isakit yo. Kat siyak ti anak yo tatang. Ay na, si kagagpaisaw ti anak ko. Ngam amok maad nga dati bidot ma. Hay! Siyak pa'y ita tinagbidutan. Day taartek amanugang mo tinagbidot. Tadi na maibatan je bisyo ng arak. Ay na, padasa man na baliwan day tagalad mo anak ka. Anya kayo matin tatang. Siyak pa'y tibagayong agbaliw. Ay kawana, padasa man nga lailwan nila kay Mau. Tay ngay no sumangpait. Kat idasaram itinaimas akan na. Sana day ta agbukaw kan ako nga ti aramidaw. Tamauma talaga ni Julio. Ha? Siyakit din ti suruan nyo. Anya lakit din. Ah! Makaparurod. Oh, apay anak ka banikas ka mat aring morditari daw yo, mare. Ay na, mahay bladak san adi na oras, mare. Si kamat, ungat ka lang nga ungat. Apay aya. Ni tatang ko tilay bagbaga na. Lakay, umay nakasakdo akon itidigos mo. Isaksak-duam nila kay mo iti pagdigos na? Ay na, kasano, kat nabanbanog ngamin anagapo di trabaho na. Kat asikasukmat ta asawak kat nga rod. Ispoiled samot day ta asawam. Ilutwak pa'y iti paborito na asidaan. Itimtimpla ak pa'y iti kape abinigat. Iso nga kita amare. Iyawat na kanyak abuo ti sweldo na. Aya, nagsingpot man nila kayo mo no kasta. Lakay, umay kan agdigos kan. Ala, panawan ka ba'y amare, tainak ilutwan iti naimas asidaan nila kay ko. Nasaya at kasi mangpot kan, Julio. Gat ne, nabarbartek ka manen. Ay, artek ka talaga. Sumardin ka kan! Danggam, ti bagak! Kaya ko di maturog. Sumardang ka nga. Agsaw. Saan ka manen anapan nagtrabaho? Ay, napanag nga ron na ginom. Pampanag nakaklamit Tikinarte ka. Arte kayam, arte ka, Julio. Di ka lang mabain arte. Lagi pa mga arte ka. Mamarte ka kung nanay bakit mo. Maray, agur-uray kan sa iti paglugana ma. Ay nawan pare. Awan mo't lati jipon. Mapanak man di ta iskwelaan di anak ko. Adda ka no meeting dagiti parents ka. Itamot lang ti papanak, maray. Ag-classmate sa dagiti anak tayo. Wen pare. Ay kat umay ka na, aglugan, maray. Awan ti Jape, mabayag pa yung umay. Ay sige man nga rod pare. Tani, mangrugin san ti meeting. Kunak ani Julio ti umay maki-meeting. Ang nabartek man mateng. Artek talaga da ita, kumpare ka. Hay, permi inaldaw ang mabartek. Isukat ti kanayon apagap-apaan me. Adda na sa una kanyak, hindi na minsan, maray. Hindi nagtungtong kami. Anya ngay day ta, pare. Nasakit ka no tinakam na ka. Gaputa kanayon mo nga ungtan. Ay, rumbang laang day kan ko na. Apay ngamin adi na ammo ti responsibilidad na kas ama kan asawa. Agasam man, taamin asweldo na kat igatang na iti arak. Maray, dahito ti singasing ko ka. Dahito akit singasing ko lang. Barang iso ti pakaornosan iti relasyon nyo. Anya day ta, pare. Di mo ngamin kumaungtan nila kay mo, mare. Ay na pare, jak malapdan ti riknak. Tadi namat nga rod sardengan ti aginom. Kasano ngay nga rod day ta? Imbis nga ungtam, minubog kawam. Bagbaga, mare. Kasarita mi tinasayat. Na, naglaingan ngay. Iso lang nga roden ti adda bisyo na.
Ay, wag pa eh. No aramidam da dya singasing ko kang gamaray. Ay kat nasaya. Ti panagkunak mare. Nalakalaang mo takasarsarita ni pare Julio. Agbalbaliw da dya. Nung mayat ti motivation mo ken kuana. Ay, nagsakitan ti ulok. Nene. Itaman pa nga awan mangag ko nga ungat ni bagay. Napas man sa matenting hiwat na. Ta saan na makasao? Awan no, danap na. Nene. Isang sa madyaglut-luta. Kanay. Agday-day ang mat. Na. Amok sa day-day ang na. Eson sama di timsong may di agin inaram kami bailaan. Itaman bay. Ay, paimanta. Lakay. Na. Oh, adto'y ti kapim. Anya? Adto'y ti kapim, kunak. Ala, bumangon kan tagkape ka. Madamdam ha, mangan kan. Lutwag pa'y laang jay sinigang akar ni ti baboy. Ay, sos. Anyan dahi ti amapaspasamak. Ay, nana. Tagain na pagsapay mo lang. Alan awata mo dahi ti kapim, lakay. Nanay. Nagtugaw ka matan dito abay ko bagay. Iyawat ko nga ro dahi ti kapim, lakay. Ay, sos. Puuna yun na nagbanglo ka. Saan ka matan nga agat asok iti dalikan? Kine, ay susapaw. Nakashorts ka pa'y gayang bakit. Si kamot, tilamadmadlaw mo. Sige, agkape kan lakay. Sige ayaban kan tulata no naluton jay sidaan. Sige. Ay, susapaw. Ay na. Nagmayatin tiriin ka. Ay, kastoy kung maakanayong ka. Lakay, bumangon ka ditan. Nakasaganan di pagdigos kan pagsukatam ijay banyo. Sinakdoan na kiti pagdigos ka? Katuan nakaluto ak pa yan iti pamigat. Kan balunam amapan agtrabaho. Ay na. Bakit? Isipatin nakman, pangasip. Apay kumasipatin ka. Ay, kaya't kun amakaraing no, agtagtagain na paklaan. Ay na, tagtagainap kun sa mo, dahil mapaspasama kanya. Saan ka agtagtagainap, lakay? Pudno da ito saan ka mangagong ungay? Ay, saan ka pa yan nagbugkaw? Ay, kunak ano ba, si basan nakmanan? Lakay, sorry ta sa anak nagbalin nasaya at nga asawa kan ka. Puro unget kan bugkaw tinang nangag mo kanya. Ay na. Saan ka man nga agdram-drama bakit tanay? Ay na, agtititin na kitilwak. Ay, nakababain. Lalaki ko na agsangitan. Ay, madi. Ay na. Inka nga rin agtrabaho ita. Tasayang jay balon mo. Fried chicken, ti ipabalon ko kan kaasidaam. Balon ko madi anak ta nga ag-eskwela. Ngam impabalon ko kan tapno napigsa kang agtrabaho. Ay na. Ay, akon malapdan direk nagbakay. Ay, talagang agsangit ako. Ay na, anya lagi din, dinararamid kong asawa. Nagbalinak nga artek ang amitan. Ay na, itanda nagbalbaliwan ni bagat ko. Ay, agbalbaliwag matan bagat. Ay na, nakababain mat kang kabagat. Isong agbalbaliwag ang bagat. Ay na bagat. Julio? Abay maray. Ne, saan ka mo't anabartag ita? Ay, kit numapan ako nagtrabaho maray. Isubot na gaya man nagdigos ka. Ay, kituin Kasla naragsak ti aldaw mo ita Lakay, di balon mo, nalipatam. Iwan gayam. Ay na. Atoy, agan-anad ka lang kay Ha? Naginarakop da?
I love you. Inakon. Inakon. Babay lakay. Ano ka di tinakita? Mare, ano pelikula? Pelikula ayamat. Pudno, mare. Ala, agkuyog tan tamakitsindaak. Igatangak man iti t-shirt na nilakay ko. Ay na, nagdaanan kat dagiti isusuot na at t-shirt na. Parolyo, studaitan, agawid tan. Ay, paray. Overtime ka no, kuna ni boss. Ag-overtime ka? Umay kakit din, tumapantag siya, pare. Ha? Ay, yakon kaya taginom paray. Ha? Sikapay mo't ngartag. Di ka man, paray. Umay kakit din. Ay, saanan paray. Kaya may sa, urayan nak ni bakit ko. Ag-dinner date kami ka no. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Anyalaki din! Anyap ko lang, pare. Ada chicks mo iji ili? Uwin pare, nilos. Agbanbantay iti maysa paglakwan iti ukay-ukay iti palingkay. Oho, napintas mo lang. Ay, katuwan na pare. Adaya mo chicks ko apangit. Awan, polos. Wow, anyan. Nagpintas anilos. Kasla ni Christine Reyes ko naman pare. Kasta. Ay, ibiro ka na mga roti chicks ko. Ay. Ay, agar-aramid ka pare. Intun ko an maamuan ni Bakumaw. Awan mo lang araw. Ay, nasaan na mapasamak dahi ta. Amumutan kanyak. Nalaingak nga agilimod, iti palimod. Ala. Adayam amok tuking ka pare. Barbie, tinagan na. Niya, haganad ka. Sana balik kanyak ta, wanasawak. Ngam si kangay. Adda. Sapay kaslatig rin ni Bakumaw no makapungtaw. Oh, itaman pa'y akasta ti pormam lakay. Sa dino ti papanam. Ay, ako adala papanan mi ka ni pare dino. Agsubli kami adagos, bakit? Papanan nyo, iji inuman. Bakit man? Tunggal agsaw ka, inuman. Kat, anya pa'y lang ngay, agrup-ro pa kayo mat nga arak kan babae. Anya? Da kayo ti tattao amatay no awan babae. Matay no awan ti arak. Nagadungay bagamon, imbis nga grup-grupat da tao. Di mo kaya't adenggan ti bagbagak gaputapud no. Unain! Nako, bye-bye! Ay na, si kamot kayam ti bagbaga ni Dino agayam na. Gunadi nga nakapimpintas. Ay, siyakgam ni Robin. Naimbagang oras mo. Kastamad kan ka. Siyakmat ni Barbie. Ay, nice meeting nyo. Awan kaya, ay, single ka pa eh? Un manong, awan pa'y asawa. Sa anak amakyam amo iti sa bali at tao, noad dan asawa. Sa bagay ano kasta? Amang siyak ti lalaki aparakan ka? Ha? Single ka pa eh? Amang pa'y asawa? Kasta ka din? Wan! Iswa, sapay lang kumaata, okay lakin ka, no bilang ta agdato na. Total, awan ba't asawa? Kahit kasano paray. Kasano ti panagamamuyo kan ni Barbay? Ay na pare, mayat. Napintas ni Barbay. Ay no, siksik nagpudaw. Kahit naalam di cellphone number na. Una, oray tinagan ti Facebook na kaintid na. Ay no, nasayat ano kasta paray? Sapay lang kumataaklunan nakladya balasang. Wan pare, uray nangisit ka, ngam adamot lang am. Iso nga mo, saan nga agpangadwa day jay ang mga klon king ka? Anya? Ngam niya lalaingam ti mangilimay no bilang laan. Nakabutbuteng ni bakit mo? Wan pare, don't worry. Amok na kitaan. Nanang, saan ka di nga imay nilakay ko dito eh? Ay saan mo tanakaw? Apay, napanan na kaday. Itay pa'y bigat apim manaw. Aging gayta, saan pa'y anagawid? Anya, sino nga'y ti kadwa na rimwar? Ni Dino agayom na, ni Dino matgayam. Ay na, no day alalaki ti kadwa na, amumaw no sa Dino tinagturungan da.
Amumatahan sipod pa'y. Song-song day agayam na. Nanang, sigurado, napandamanan ijay ilay. Ay, damag ka nga da ka no babae apaspasyaran ni Dino ijay kahit. Ang mga nuray ti asawam, adamatan paspasyaran na. Paliwam, Josefa. Anya? Ne, adakan. Bakit? Pasensya ka na. Narabyan na ka na gawin. Napanam? Hindi, bakit man? Sungod pa ila dataw, kasla ka tigren. Ha? Sa anak nga agang angaw, napan ka man nagbabae na niya. Si kamoy. Narabyan lang dataw, babae adagaw. Ay na, amo kon ti ugalim, Bogs. Apay nga rot asaan mo nga ibaga, no sa Dino tinapanan nyo kini Dino, ha? Na bakit? Adala na pan mi natindaran akasangay ti may sa agayam may. Ha? Sigurado am lang ang apod no dagita nga ibagbagam. Maamwak lang nga damanin babae apagluklukam. Ha? Talaga apot dak dayta. Naaramid mo idin. Iso nga amok nga damanin aramidam asaan anasayaat. Mariknak! Nagaduka ngayon bagamon. Mala. Nagluto kan. Mabisinak. Na, kunak man no birthday tinapanan nyo. Kita man tatalagang ul-ul-bodan nak. Ay, buwan gaya pa niya. Saan ako naman? Ay na, nabsuga gaya. Ano? Day, si kamot ti masabat ko, Bogs. Ha? Awan tata. Ay, kitam kayo di day tadalan mo, tanay nakaisam kami lata na magmag nang agsil-sil paon. Ha? Siguro nakatitiks mo niya. Awan tata. Sigurado ka. Mamukon ti style mo. Iswa di nakulbudan. Mapangkapay lang kag subsubli akon. Hindi tata mo. Kay, asinaw ti katitiks mo. Awan tata. Palipas oras lang. Ti makunak, Bogs, ha? Kapag mangaliwa ka, mag-ingat ka lang ako na dagiti Tagalog. Ha? Awan tata. Sigurado day ka. Ne, Rabina, apay anak kapilas ka. Papanan nyo manan. Ada papanan mi bakit? Anya kalaki din aya. Imbes amapan ka agsapol iti panggadam, day tamot agbulbulakbol tar aramidam. Di ka kumamaitultulad kin ni Dino. Ngamin ni Dino, awan pamilyana apakpakanin na. Mangan manwan no saan, okay laang. Ngam sika, adda talo nga anak mo amang namnamakan ka. Kas ka mo labaron, rumwar ka iti anyaman nga oras akayat mo. Oray makitkitam nga ado ti maobra dito'y balay. Rumwar ka lata, naimbag kumamat no pagsayaatan ti papanam. Kapag sayatan mo ti papanam? Anya, ibagam man nga rod no anya dayta. Manaktak ka itipag na. Ibagak to, inton makaawidak. Anya? Day, si kamot gayam ti masabat ka, anak ka. Nanang. Nakasukat ka ma. Papanamanan ka trumabein. Hijay, ayanda, pare Dino. Anya? Ha? Apay, mapan kayo manan, ijay ilay. Saan? Anya, kay laki. Ay na, Bogs. Basta na kayo kinidino tagkadwa. Tila pa kadandanunan nyo. Kan tila maararamid mo ang masursurom kan kwa na. Nanang mo, agawid kayo. Tani, inak mo tayo. Sigurado nga, uray, Dino. Sigurado ka? Asaan ang maamuan ni baka mo ti papananda, paray? Saan? Maamuan na lang, ibagam. Anya? Gaway. Awan amo di bakit ko may iti papananta. Nang runa iti may papankada kami kani Barbay. Ay, inda sayat ano kasta. Mala, mapanta nga ruday. Sigurado nga gurura yun nagiti chiksta, paray. Agyaman, iti pa ng sarungkar mo kanya ka. Awan na nyaman na. Sige, dimit. Basta parakin ka. No problem. Agyaman, no kasta. Ayun gayam. Anya jay ko nam itay. Mapan kayo pa'y kinidino, ijay ba? Awan, mabit kami lang. Agaw-awis ngamin ni pare Dino. Di ka madanagan. Tapara kanyak, sika lang ti babae nga ayatay. Di kami uminom ijay. Nasayat nga rod no kasta. Umawag kan to nga rod Wano ag-text ka, no nakaawid
Sos, nabaratagta na, pare. Pero nakasla, di na kabalan agad. Ada nag-text. Ha? Sigurado ni Barbie. Damagan na noon, nakaamitan. Sa dinotiayan mo. Wala naman. Ay, ibaga manakawid na, tapno awanti ato asao, pare. Sige. Nakaawid kami, my loves. Don't worry. I love you. Na-reply ako. Bilibak mo titidayatics mo pare. May sakit na kamay. Wala. Lasing po ni Barbie. Awan mo ako nak. Ngayon malaksida na pintas. Nasingkot pa. Mariknak nga ayayatan na pare. Nagkasat ka. Iso na lang malas mo might. No, mamuan ni bagat mo pare. Iso alalay nga ilimad pare. Nasaya at nakaawid ka pa'y, sika alalaki. Sige naman bakit? Nag-awid na kalangarugan ko. Ako ngat ka pa lang. Uray saan kan amangan, amok anabsog ka iti babae ijay napanam. Ala, ingkakat maturugan. Nubigat tanto nga agsarita iti nalapat. Siga talaga bakit? Di nak-awag-awagan iti bakit ko nak. Amangan noan niya pa iti maaramid ko kan ka. Sige, maturugan ko bakit. Good night. Isumitla ka na yun kaarumar. Tagayang, adda babae akasin sinarak mo salbog ka. Anday ko. Anya di bagbagamon? Daytoy. Kitaom daytoy. Tapno ammom, narong send ka idirabi. Siguro, text mo kumaday ta iti babaem, ngam siyak tinakaisendam. Agasam, Barbie gayam tinagan na. Awanan kay tibain. Awan lang aruden ti ser-serbim dito'y balay, maaramid mo pa'y lang ti agbabae. Bakit? No agbabae ka, lalaingam tagilimad, saan atay marorong sent ka. Dapay pa ay lablab iti babaem, idinto tawan sidaan dagiti anak mo. Apay, di ka mabain? Nagpuskol tarupam anagawid pa'y lang dito balay. Di kakit umyan ijay ayan ti babaem. Ay napunuan akong kulaktumat. Basit langan. Makaammo ka. Nudyak malapdan ti bagek. Talaga aput dak dayta. Put dak! Anya mananday ti text mo, ha? Apay nga, gungungot ka manan? Kita manday ti text mo kanyak. Kumain ka na ba, Barbie? Ha? Agasam daytang aramid mo. Talaga pagpungpung tutan na. Bakit? Pasensya ka na. Pangasim. Ibatam dayta igim mo ako tsilyaw. Ibatak lang daytoy. Numaputad ko dayta. Bakit pagsaritaan ta daytoy? Wan. Aklunak anarong sendak. No ti panagkunam kat bareng-bareng lang dayjay. Nagbidot ka. Imparupam kanyak nga asawam amaagak. Ay unay kan. Ala amin akawos mo. Ala, agtalaw kan, no di mo kayat ti agbyag ngawan mabagbagim, tatalaga apot dakday ka! Anya? Naamuan ni bakit mo, pare? Uwan pare, jakmat nasiputan na narong sindak gayam. Imbis atext ko ni Barbie, naisin ko kun kuana. Ay sos, day tanti bagbagak idiking ka. Anaskin anasipod ka, pare. Sapay nakabot-butang ni bakit mo? Kasta una ti pungtot na kanyak. Nakuna na pa'y jak pumanaw ko, put din na ti magbagbagek. Anya, ay awanan ati pang chicks mo, no bilang laang paray. Ay una. No ag-chicks ka nga main, numero 1 at tandaanam. Saan ka marurungsin paray? Nga main, iti day tapay lang nga banag, ay matiklo ka na. Awanan ti laban mo. Kasano itan? Saan mo na masarungkaran ni Barbie? Talaga saan ngamin naalam mo ni bakit ko tinambor na iti cellphone. Na i-text na ko ni Barbie nga ada asawa. Anya? Pun pare, iso adjak kaya tayo.
husto lang daytaan na rungsent ka. Nanang. No sa nagapoy ti dayta rungsen, awan pa'y panggap mo ngagbalbalay mo. Agasam, iso lagayam dayta ti makagapaw nga agkarasubli kayo kinidinoy jay ilay. Gapoy ti babae. Ni nanang may... Anya ni nanang mat ngay bagbagam, katpudno mag ti bagbagak. Imbes at ti oras ngay paay mo iti babae, kat ipaay mo kumay ti pamilyam. Nasaysaya at pay. Uy na nanang. Ay, pangasim, Bogs. Isardang mo na itang aramid mo, tanay. Kasta unay ti pungtok ni Josepa. No di mo kaya't apot din na day tamabagbagim ako na agbalbaliw kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Alan abakla, picturen na tapno adaman mat i-post ko iti Facebook. Nabayag mat tan sa anak a nagpo-post iti picture ko ket. Anya? I-post mo ko na? Un, apay ayan. Ay na, makita man na ni Ma'am Divina. Ay na, maruruday jay. Apay ko mamarurod, kat jak mat pakibibiyangan dagiti ipopost na iti Facebook na. Amumat ni Ma'am Divina. Pakibiyangan na amin asaan arumbang. Manakibiyang arod? Awan bibiyang ko nga uray marurod. Agpost sakit ding agpost tapno ad dapay amarurod. Tapno bumakat akarkaro. Agbibisingot daytoy a babae. Post iti picture na. Kunam lano na pintas. Apay ngay kumare. Kasla tumanabutob ka mat nga agmaymay sa. Ay nakita man daytoy impost ni Sheila iti Facebook na. Napintas laeng mat iti picture. Ngamin, edited. Ngam no iti personal. Kasla sunggo. Aniya? Pudno mat. Nalabas ti kinaagbibisin na. Kunamlan nakapimpintas. Ay namare, gagangay na Facebook na nga rod. Di i-post na, ti kayat na nga i-post. No marurod ka, saan mo agit kitaan? Kasjay laang dayta kumare. Ay nadyak nga rod malapdan ti bagik asaan ama kaunget. Ngamin, panagkunak, gargar yun na nila kay ko. Anya? Wan, kumare, dayta ti marikrik na, tunggal agpopos ni Sheila iti litrato na. Makitkitak ngamin nga ilalike nila kay ko. Ay naku mare, ay mapran-praning ka man ako nakon. Di agpapintas ka mat tapno adamot i-post mo iti Facebook mo. Iti kasta, adamot ti makita nila kay mo. Anya? Idaryo. Ne, apay nga hoy ko nang magkanyakon? Tapno ammom anya. Jak magustuhan ti panangilalike mo iti picture ni Sheila iti Facebook. Apay? Napintas ayan ni Sheila? Napintas Apay, anya ti parikot mo aya. In-like ko lang, may. Kasta unay man ti pungtot mo. No siyak ti agpost. Di mo pa'y ma-like mat. Ngam no sabali at tao. Nagpartak ka. Basit labanag dayta. Ngam padpadak ka lamanan ako nakon. Di ta ka man langay. Anya? Kasta unay apungtot ni Ma'am Divina gapo iti-impose ko? Wen! Iso day ta tinadamag ko Taapay nga ta. Ay naamumatan na dya bakit? Umapal siguro ata napintas dagiti ipupos mo a picture mo iti Facebook. Kat no isula day ta ti pakarurudan na kanyak. O di agpost mo. Ay na! Iso asaan ang makapupos iti picture na ngamin kuret-ret ng tirupa na filter kaya? Huy! Amangan no mga narigatin. Awan bibiyang ko tapod no. Angam sa bagay, mabalinmat nga agusar iti filter at talaga. Tapno saan amadlaw abakutan ti awanan bain. Hoy! Amukon ti aramidak kumare. Agusarak man mat iti filter. Tapno man umubingak mat basit nga uray iti ladawan laang. Anya? Wan kumare. Akas iti aramiden dagiti daduma nang rona iti dayjay nga bibisin.
Asino ti dakdak kamatam? Asino kumapay ngay no saan ani Sheila? Tunggal agpost adda filter na. Ay naku mare, ni Sheila ubing pay. Iso nga agusar man iti filter wano saan, napintas lata, ngamin ubing pay. Saan akas kadata abaketan? Iso asaan mo kumanga ikumpara ti rupa taken kwa na? Kadakwa na kinibakla. Ngamin, adayo abakbaketa ngam isuda. Anya matan ti kastoy. Hey, api nga gungungit ka manan, bakit? Kasanumat ngamin, itayak pa'y nga agpit-picture, ngam awan matlat mayat asyat nanday ti cellphone ko. Anya? Itay pa'y nga agpit-picturak, tapno adda kumamat i-post ko iti Facebook. Ngam awan mat ti mayat a picture ko. Hay! Anya nga ro ti maramidam nga papasulam ka day ta cellphone mo, day ta kamera. Bakit ka nga rudan? Anya? Iso adi mo pabasulan day ta cellphone mo, bakit? Talaga nga iso day tan ti rupam. Anya laki din na ya. Uray mano a filter ti usaram, saan nga agkuray. Maawatam. Anya, gumatang ka iti baro a cellphone mo, kumare. Wan, kumare, tayman quality a cellphone. Anya? Ay na, naimbag ka pa'y kumare. Gumatang ka manin iti cellphone mo, nga oray mayat pa'y lang na ita cellphone mo. Kasano ajak gumatang, nagalasmet nga minti kamera na ti cellphone ko. Anya? Ay na kumare, saan aday ta kamera ti cellphone mo ti pabasulam? Tay kunak nga rodkan ka, bakit tan? Aklunan talatta ka din. Alangan agumatang kalaang iti cellphone mo, tapno ada pagsilpem. Tapno agrup-rupa ka nga ubing iti Facebook. Anya? Day talaki di ti mapanupaggasgastusan na. Di kakit igatang iti kanan niyaw, tapno mairanod kayo amin. Ay, unay kan bakay. Anya mo tin ito, impos mo iti Facebook mo. Kasla ka mo tin alalya. Ay na, kiskis sayaman ti panagus-usar mo iti filter. Nagaddayo da ito ropam nga impos mo, kumpara iti personal. Anya? Ay, anya kalaki din na ya. Nakababain ka dagiti makakita. Sapay nakapublic. Ay na, husto laang. Tapno makita dagijay agbibisin at tao. Anya? Asino ti bagbagam nga agbibisay? Asino pa'y kuma, no saan adabaklakan sila. No ti pagarup da, kat isudala ang ti makaipost itiladawan da iti Facebook. Nagbidot da. Oh, kita man, napimpintas mo't aday ta picture ko, ngam iti picture da. Ha? Malayong malayo. Anya? Ay! Makapaila ka talaga. Kasla al-alya ti itsura na iti impost na. Ha? Asino nga iti bagbagam? Ni Ma'am Divina? Ano fa? Iso ti bagbagak. Trying hard ngamin tapno agbalin lang nga ubing tilangan na. Ay na, no iso ti pagragsakan na. Ay kat baybay antay lata, ah? Ay, iso mo lagam aging matang iti bara o cellphone na. Tapno adala usaran na pag-picture. Anya? Yes! Gimatang iti cellphone na abaro. Ang isulat ta. Bakit divina latta ti picture na? Uray naka-full filter. Ay, makapalak kaya. Anya mo ten manang Sandra. Bagaan man ni Ma'am Divina. Sa nabali nagayam kayo met. Ha? Kasta una ti filter, ti rupa na nga ipopost na iti Facebook. Ay, wan nga rod kasla al-alya. Ay, ano ba yan? Manon adaras nga imbagak day takin kwa na. Ngam awan lang tamat. Amin kit di nga ipost na kat naka-full ti filter na. Ay, apay. Di na maaklon a bumaketen. Saan siguro ah? Ay, una yun. Bumakbakit nga magbibisin. Di nalata aklonin ti panagbaket na. Wan nga rod, kayat namot ngamin kat maipada ti rupa na kadak kayo nga ubing pailaeng. Kat apay, filter ay ti solusyon. Ay, una yun, abakbaketan. Ay na, pangaasim man bakit? Tenggam ti bagbagak. Han? Siya nga asawam ti mababayin. Gapo iti nalabas sa panagus-usar mo iti filter. Tapnoan mo man niya. Pagkakatawaan da kan dagiti tattao dito lugar tayo. Gapo ka dagiti ipupos mo arupam iti Facebook. Anya ko matibibiyang da, kat buyain dalat ta ka day. Bakit?
Kisayam kumamot ti filter na Kasla kamot tin alalya. Saan lang nga may sa when dua tao tinakaibaga kanyak iti dayta. Aduda ba kay? Ay na, mababainak pa yan. Ay na, kas itinakunak itay. Awan bibiyang ko kadakwada. Ti kunam keti. Umapal dalaang iso akas jay ti panagsasauda. Ay na, Mare. Saan ka kumamasair iti dayto nga ibagak, ha? Ha? Podno, ti imbaga nila kay mukan ka. Ngamin, uray siya, ado ti mangibagbaga, nga idanon ko kanukan ka. Kasanon numapukaw ka? Saan to analakat ni mang sapulkan ka? Ngamin, sa bali ti rupam iti Facebook, sa bali mo't iti personal. Anya? Podno ti ibagbagak, Mare. Numapukaw ka, saan da ka mabirukan? Ngamin, kasla artista ka iti Facebook. Ngam kasla ka mo't paltat iti personal. Arig na laang mo't akit de, kumare. Nay, si kamot gayam ti masabat ka o di Bina. Ay sos, imbaglaki din ta sa anak at maray. Anya? Saan ka nga min nairopaan? Nagalas mo tanday tanga ugali yo. Ay, saan mo't ibagbagak lang ti puno. Numakit-kita nga min dagiti picture mo, nga ipupos mo iti Facebook. Ay na, nakapudpudaw. Gaputan naka-fall ti filter mo. Ngam iti personal. Ay na, pakawanam. Anya? Nukas jay mo nga may ngagpos ka, saan mo kumamot a palaluan at ti filter? Nga may makapakigtop ka iti personal. Anya? O nya, kastamot lang timbaga nila kay insyongin ka? Saan kamutin siguro mas daaw, bakay? Ha? Unak to mga mingging ka. Saan lang nga siya nga asawa, ti mangibagbagaking ka. Asaan ka unay iti filter? Ngamin, nakaskas daaw ka iti personal. Ala, wunan. Ipilit mo to mga ipada ti rupam kada sila. Adayo angaw ubing dangam si ka. Manuttawan maun. Iso nga aklo ng latan bakay, akas tanday tarupam. Mawatam. Ay, wala kay. Manipod ita, saan akon nga agusar iti filter. Sakbang. Makadlaw ka. Itaman pa'y akas lain sardeng mo, ti panagpupos mo, iti pictures mo, iti Facebook, Mare. Saanan, Mare? Insardeng kon. Taapay nga Naamiris ko asaan ang makaayayo dagiti ipupos ko. Ngamin, kastaunay a filter na. Napanunot ko a husto tinaibagam kanya. Kat naibaga nila kay ko, nga amangan numapukawa. Kat marigatan kayo amang sapul kanya. Ha? Wan Mare, kaputa nagpintasak iti Facebook. Pudaw ko amin a pudaw. Ngam nagalasak mo't iti personal. Saan mo't adakos ti agusar iti filter, Mare? Ti kanyak laeng, saan kumamot analabas? Di sakto laeng. Saan akas iti ipupos mo? Akas langhil ngum samag. Osto day tangay bagam bakay. Sardengamon ti panagpupos mo iti ropam iti Facebook. Ngamin, saan ang makaiayaw? Bakit? Wala kay. Isardeng kon at talaga. Saan magkidya maiparit nga adpos ka? Iso na lang, tadyay kumamot. Natural nakababain ka dagiti makakit-kita. Di ka madanagan, lakay. Manipod ita, saan akon nga agpost. Ken aklo na kon, akas to'y tibagi. Abakit akon, nga oray anya ti filter nga usarak, ad-ad dakit di apumangit ti rupa. Ket ad-ad dapay abumakit. Nasayaat mo, ita napanunot mo na ita. Aklo naman, nanya ka. Saan mo apilitin ti bagim nga agbalin nga ubeng? Ti kausar mo ti filter, numapukaw ka, narigat kantaon ang mabirukan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Ay na, makapakatawa mo ti istoryam lo siya anak ko. Kasta tatang, agkatawa kay Met, kas kunada nga ron, laughter is the best medicine. Ang
Di yu manan sobraan, tapno di da panunutan nga aguuyong kayo. Ay na, wanmat nga minlo siya anak ko. Mabit lang lumabas tan iti paraangan da kurasaon. Mga no panunutin da nga isuda tikat katawaan ta. Anya kay laki din aya, tatang. Anya kumanga iti bibiyang tayo kadakwada. Sa maysa, awan matirason tapno katawaan tayo ida. Lumabas tayo laang mat iti paraangan da. Ay, di tayo amo ti taray ti kapanunutan dagita akaaruba tayaw, anak ko. Asino ti tantan awam, kurason, bakit? Masino kumapay? Dagiti kagurgurak akaruba tayo Aywan, dalo siya kan tata Jose ti lumabas. Ay, nagmayat kit di ti kakatawaan na itay limabas da di ti paraangan tayo. Amang ano data matikat katawaan da? Iso mati ko na. Agasam ngay. Tanagpigsa ti katawa da itay. Talaga natangsit da kita tattawa. Nasken nga ikanta ida iti pagnakmanda. Amukon. Anya ti amomon lakay? Adda ti napanunot ko nga aramidan ta. Bakit? Anya ngay dayta na panunot mo. Anyang aminantay ko na mga ibagam kanyak, nanang. An-anwan nyo, dagiti kawayan nga insang putyaw, rulay, anak. Basta, adda pangusaran mi kadagita, nanang. Anya? Di ulatan bibiyangan, nanang. Awan mo't ma-repair dito'y balay. Anya kay lakit din, ay nanang. Dagdagulit kayo, matain. Mas daawak lang amen. Amangan mo't no adamanin kalukwan apang panunutin nyo nga aramidon iti asawa. Anya timbaga ni nanang mo kan ka itay, Rolly? Salsaludsuden na, no an-anwen ta dagiti kawayan iti paraangan tayo. Anya? Wen. Anya nga ro timbagam kan kwa na. Hindi ka madanagan. Saan ko nga imbaga kininanang ti plano ta? Narigatan. Ang mga nukontraan naman ayun. Ay, sigurado day ta, Ninanang pailang matikunam. Kontraan na laamin. Kat, kaano arugyan ta ti plano ta? Rugyan ta inton rabii. Tapno awan makakita ka data. No kasta nga rod, i-charge kon ti flashlight. Tapno adda aramaten ta. Isaganak matan ti martilyaw. Kan isaganak aminan na masapol ta. Nasaysaya at pay no kasta. Kita laang no sa dino ti pagnaan dagita akaaroba, no maalada ng ti paraangan tayo. Nakitam ka din, dagiti kawayan iti paraangan da corazon kan Rolly, bonita? Ay unay kan Lucia, saan ka rin nga imbagakkan ka, adi nakawawagan iti bonita. Boni, kunamlatan na. O sige, Boni nga rudan ti iawag ko ken ka. Kat, nakitam ka diti ibagbagak? Una, nakitak day jay. Sabali nga rin di agparparik na kanyak. Anya day tang agparparik na kan kaaya, friend. Panagkunak kat plano da, nga aladan ti paraangan da. Anya lakit din aya, friend. No aladan da ti paraangan da, de awanan ti pagnaan tayo. Un nga rod. Ang sapay ko ma, ta saan nga pudnaw ti atap ko. Kan may sa, iti anya kumaaga po nga aladan da, friend. Adda siguro nang ngagda, adi da nagustuhan. Amomot na kita nga agasawa. Sensitive dalaunay. Rabieng, ngam adda kayo pailaang dito iruar. Role, corazon. Anya ti silsilawan nyo aya? Anya ti aramidan nyo dito iruar, nanang? Nakitak nga men nga adda silsilaw. Iso arimuarak. Takayat ko makita no anya. Anya kay lakid din aya, nanang. Imbis nga ginana kayo, tarabing. Un nga rod, saan arumbang agpuyat kayo? Haguray kayo. Di yu ibaga nga aladan nyo ti paraangan tayaw. Iso at talaga ti plano mi, nanang. Anya? Sa dino nga ron ti pagnaan dagiti karo ba tayo no aladan nyo mat ti paraangan tayo. Kat amuyo mat adito'y ti dalanda. Ay kat diskartida maten ano sa dino ti pagnaan da. Anya? Good morning, Rolly, lakay. Kastamat kan ka. Corazon, bakit? Kita am ti inaramid ta nga alad. Panagkunak, epektibo daytang. Anya kalakit din na ya, bakit? Sigurado daytan. Sigurado ama sorpresa dagiti tangsit akaaruba no makita dati alad.
Awanan ti pagnaanda. Gonggo nada. Ang damat ni nanang di tarwar. Anya nga aramidan na di tabigbigat. Anya kumapay. Napana siguro kinita ti alad nga inaramid ta. Mabit lang, rumarak. Kasaritak ni nanang. Agawaam, Ruli. Amangan kidi no plano na apaikat ti inaramid tang alad. Naglukon dagi jay nga gasawa. Napanda kidi inaladan ti dalan ti karuba. Ay na, simro man ti kinatangsit da ako na ako. Nay, nanang, kita nyo matialan nga inaramid mi iti asawak. Anya kay lakid din aya, Rolay. Saan kayon a friendly kadagiti karuba tayaw? Itian niya kumaga pong agbalin kami a friendly. Katangsit damit kada kami. Anya? Katwen, amok akagurgura da kami dagiti karuba tayaw. Ay sana po doon ay ta. Saan da kayo aguraan dagiti karuba nga awan mo't makagapaw? May bagayo ti kasta, ngamin, saan ada kayo ti makangkangeg nanang? Ammom anak ko, nasayaat dagiti karuba tayo. Panagkuna ket da kayong agasawa ti ayan ti parikot. Nay, naibusmet gaya man ti asukar tayaw, Lucia anak. Mabalin ka di nga ibawon ka agumatang. Day tala ang gayam, tatang. Anya ti ipagatang nyo aya. Gumatang kamutin iti tinapay. Tapno ada ikapitayaw. Anya pa, tatang. Day talaeng. Adto iti igatang mau. Ay na, iduli nyo kit ti kakaiso a kwartayo, tatang. Adda pa'y mati kwartak dito Iso pa'y laang ati igatang ko. Sigurado ka kaday, anak? Wen, nagsweldo kami di kalman. Iso nga, adda pa'y laang ti kwartak dito tatang. Malanga raw, ingkan. Agawaam ta makakapkapi account. Oh, Lucia, sa dino ti papanam? Mapanak ko maggumatang, Bonnie. Ay na, awanan ti pagnaan dita. Awanan? Anyat kaya't masawan, friend. Inaladan mo't ngamin da kurason, ti paraangan da. Anya? Wan, naklatak nga ron itay bigat. Tawam mo't ti mabalin na pagnaan da tao. Sapay, nagngato ti naramid da nga alad. Anya lakit din dagita nga agasawa aya. Talaga samot nga aguuyong da. Uwang nga rod, nalipatan da siguro, nga itilikudan ti balay me, ti dalan da no mapanda iti bangkag da. Anyamot nga ti marik na da, no ti dalan damot ti aladan tayo, friend. Ay kat, as usual makiapa da manen. No siyak ti sika, ano sampay laang ti magna iti ayandaan ti magda. Adayo, ngam at least, saan da nga aladan ti pagnaan. Nay, apay nga itakalaang anak. Nabayagan ka mo tagimatang kat asidaglang mo ti istor. Wan ta iti ayandaan ti magna tinagnaak, tatang. Apay nga ijay pay laang mo tinagnaam. Asidag kumano iti ayanda ko rason tinagnaam. Awanan ti dalan ijay, tatang. Anya? Awanan ta inaladan ti lokong agasawa. Iti anya kumaga po nga aladan da. Kat amo damit nga do tayo magmag na ijay. Amo pa'y kadakwada, tatang. Awan mat nga rin ti karbangan tayo nga agreklamo, tad dagadamat nga minday jay, tatang. Ay, una yun dagita nga agasawa. Anya ti araramidam, nanang. Dadadaulam mo ti alad nga inaramid me. Sana nasaya ti kasta kapanunutan niyo, kurason, anak. Ay na, nanang, noawan ti daddo mga aramidam niyo. Maturog kay latan. Saan aday taalat nga inaramid mi ti pagtripan niyo? Hay na, di kay kumaagbalin ada akas kadagiti karuba tayo. Taintun tsimpo ti rigat, isuda ti ad-ada at tumulong kada tayo. Tulong? Asino ti nangibaga akas sa pulak ti tulong na kita karuba? Ay anya kalakit din, aya. Ay basta, sardagan nyo day tararamidin nyo. Tano saan, ipulong kayo ka ni Role. Imbaga ni Corazon, adanda niyo kano inikatialad, nanang. Wana, tapna da pagnandag iti karuba. Anya kayo matananang? Iso nga rod nga inaladan mi? Tapno awan ti pagnaanda? Apay adadagalin nyo? Na
Maminsan pa yung aramidan nyo ti kasta. Apay, anya ti aramidam? Basta, di yu dadaalan ti alad. Di kay kumaagar aramid iti pakaibarbaranggayan yo, Roley. Ikatan yo ti alad iti parangan tayo, tapno adda pagnaandag iti karo ba? Ay, dahi tati sana mapasamak, nanang. Kaya't yo ka di man ti sumango iti barangay hall? Di kay mabain kan ni kapitan? Itian niya kumaga pong agreklamo da. Kat daga tayo mati inaladan mi, nanang. Anya? Ulitang nanang, daga tayo ti inaladan mi. Uray no daga tayo. Panunutin niyo kumama ti pagimbagan ti padayo at tao. Huston, nanang, nagadun nga imbagayo. Kasano nga road, no dumtang to matigundaway, adi na kay palubusan dagiti karuba, amag na iti paraangan da. Oh, kabailan nyo ayah ti tumayab. Inaladan nyo matgayam ti likodan ti balayo, Bonnie friend. Won, tadi-tati dalan da kurason mapanday di bangkag da. Anya? Katap no marik na damot ati narik na tayo. Idi inaladan da ti paraangan da. Anya nga tano, kastama ti aramidan me. Won, tapno agnakam da. Laklakayan kan bakbaketan dan. Ngam kastapay lang ti aramidan da. Para makita no kabailan da ti tumayab. Si kakit dimat friend. Mun gayam, amo ka din ni Auntie Marta ti inaramid ti anak kan manugang na? Katuwa na. Ta iti ayan da kurason ti pagnanaudan ni Auntie Marta. No apay adi na idalapdan. Ay na, uray ni Auntie Marta, saan da nga ipangpangag. Ni Auntie Marta mismo tinangibagay din na minsan nagsabat kami iji paradaan. Kaasimat nga rodaan ni Auntie Marta ama iramraman iti kalokpan dagita at tao, friend. Rumwar ka kadi, Roley, lakay. Wan, mapanak iti bangkag ta. Nabayag matan asaan ko apinasyar dagiti mulak. Sumurot ako na. Awan matla ti aramida mi jay. Dito'y kalangan balay. Agdalos ka, kanaglaba ka. Nakapaglabaak mo tin Ay kat magkita ka iti mabalin mong aramidan Wano saan? Agluto kalangan iti pangaldawan tayo. Adamot ni nanang. Anya kalaki, dinaya bakit? Adayo anay imas tilutom ngam tiluto ni nanang. Anya? Nagawid ka mat adagos, Roley, lakay. Kumusta ngay dagiti mulam? Ay, sana ka nakadanon iti bangkag tayo, kurason. Kasanumad ngamin, naaladan mo ti dalan tayo iti likodan ti balay da bonita. Anya? Ay. No kasta, awan ti pagnaam ta inaladan da bonita ti likodan ti balay da. Husto akaday. Wen nga rod nanang, masuro na kiti day di ataw. Amuda lang aruda na sipod pa'y kati di ti dalan me. Daytan ti ibagbagak, anak ko. Daytan ti bunga ti dakas nga aramid jo. No anyaman ti marikrik nam ita, kastamo ti marikrik na dagiti karuba, idi inaladan nyo ti paraangan tayo adalanda. Nanang. Malaa, agpractice kayon atumayab. Iti kasta, saan amasapol amag na kayo iti paraangan, wano iti likodan ti balay da bonita. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Sigurado ka kadi nga awan asawam, wenno pamilyam tunyo? Ha? Wen basnay. Promise. Awan asawak. Mamati ka kumay ti bagbagak Saan ang agdaton king ka no da pamilya? Nasayaat no kasta. Kayat ko laang asiguradwan. Ngamin, amangan no ay ayatan ka. Kat addagayang pamilyam. Narigat mo't Ay, awan. Awan ti pakadanagam ko naktumay. Podno ti bagbagak. Kanjak maaramid ti agulbot iti tao ngay ayatay. Agyaman ako na iti da ita nga imbagang. Agyaman ako na ito nyo. Anya? Nagkapu ka man na ni Jayan ni Basnay idikalman, pare? Wen pare, ngam pangasim Tasaan mo ko mga ibagbaga ito ure asino. Ang mga numamon ni Jonah, narigatan pare. Ha? Ngam sa bagay, ayos lang nga mamon na. Ngamin, naumak matan kinkwa na.
Kaya't kung agwin naswas kami. Anya? Day tatipod no pare. Naumakon ka ni Jonah. Awanin tayat amarikrik-nak para kinkwana. Unay kan pare, gapulang iti babae, kastanti bagbagam. Uray live-in kayo lang kini Jonah. Irespetom kumamat pare. Ay na pare, kasano nga irespeto? Kahit awan nga ro din tayat amariknak para kinkwana. Sos, adakan ka dahil pare. Makaamu ka. Anya, rabiin nga pumanaw ka manan. Papanang. Ada papanak, kundi mo damagan pa. Dahil tatijak kaya't kingkakay. Amin na papanak, masapol adamagan. Masapol amamuam. Anya kamutin. Anya? Live-in talaga, santa pa'y amakuna nga gasawa. Ngamin, awan pa'y papilda. So di nakman, bagkalan sika, Jonah. Anya? Siguro, adda babaeng anya. Ay tati paglaingam, agsuspitsa. Day talang tamong may baga. Wan-wan no saan laang ti isong bat mo. Adong amom, kita ka man langan. Ne, da kayo matgayam, nanang. Wan, imayak tapadigwan kayo iti sidaan. Ay na, agyaman ak unay, nanang. Ngam ne, may sakmot amangan. Awan ni Tonyo. Awan ni Tonyo. Napanan na katrabeain. Dakam mo, nanang. Damdamagak itay, no sa dino ti papanan na. Ngam sa bali mo ti sungsungbat na. Anya, ay una yun ti anak ko. Sa dino man nga tan tinapanan na. Amang napanmanen ijay ayan dagiti barkada na asanger. Ay na, nasaysaya at no ijay tinapanan na nanang. Ngam no day taapan agbabae. Anya. Maditi agparparik na kanyakat. Ngam jakpay kayat ti agsao. Ngamin, awan pa'y ti ebidensyak, nanang. Anya. Pasensyakan Tonyo. Ngamnasken amaamuam da ito ibagakken ka. Ha? Ne, anya da ita, bas na eh. Pasensyakan, gaputasaan kan ngay ayat. Ulbud kamit gayam. Adamit gayam live-in partner mo. Ha? Kunaklakit din no si katilalaki ang makadwak iti tungpalbiag. Ngamsan med gayam. Ay salbag ka, ulbud ka. Mabit lang. Uwan, podno nga da live-in partner ko. Saan ko nga ayatin ni Jonah? Awanin tayat amariknak para kinkwana. Ha? Ulbod, di ko namkid di. Kaya't mo apaggidanan na kami. Di ta ka man langan. Ayun gayam, dayto yun ti maudi apa nagsarita ta. Pangaasim, tadikan agpakpakita pa'y kanya. Anya? Gapulang iti pan nakiwin na sos ni Basnaiken ka? Daytan ti pagparparikot ang pare? Ay, huwan pare. Kasladyak maklon na dyan nga inaramid na. Ay sos, unay kan aya pare. Ay kat natural lang agsakit at talaga tinakam na Ngamin, iti sabali pa'y lang matatao tinakaamuan na nga addagayam kalibin mo. Ay na pare, no siyak lang, urnusam kit din ti amin kada kayo kin ni Jonah. Anya launay ay ang amin ti alam iti babae. Basta pare, nagsakit tinakam ko. Kun may sa, naibagak mo't idinkin ka. Nga awanin panagayat ko ni Jonah. Sana ya pare? Kunam laang dayta, gaputad dan babaim. Ay ngam no awan, maayat mo matlaang itipod no ni Jonah. Ay saan pare? Saan talaga? What? Atap mo nga da babae ni Tonyo? Wan mare, iso talaga ti instinct ko. Ay kat, paliiwam adamok mare. Agaramid ka iti dami account. Tapno maamuam no pudno nga adda babae na. Ha? Wan mare, uray kitaem, matiliw mo dahi at Tonyo. Wan nga agpaisuan niya. Paiman, agaramid akman? Wan mare, kalpasan na, kundi chat kamat akanukan kuana. Di ka lagpadlaw tapno matiklom. Makitam no anya ti pudno, ha? Makitam no talaga nga agbababae ti asawam. Ay, ti kalibin mo kunak ko, ma. Saan mo pa gaya mga asawaan niya? Sorry.
aday ta. Nakaaramid ako iti dami account. Oh, ay kargaan mo tan ay iti konkondit profile picture mo. Tapno saan nakadkadlaw asika. Wan nga agpaisoan niya. Urayan niya ditan. Basta ada profile na. Tapno saan madlaw ni Tonyo. Ikat mo to mata. Yeehaw! Yes! Nay. Naragsak ka. Siguro, pare. Adda manan baro achik semuanya. Ariglado, pare. Adda talaga. Kanya? Kita na ito. Isopay tim mo na nagchat kanya, pare. Ay, sus. Nagpintas siya. Kasla artista, pare. Na, kahit ar-ar mamanan. Ay, kahit uwan na, pare. Apay, kapoy. Ay, sus. Sika talaga, pare. Sakit mo sa daytan kinababaerong. Si kakit dimot, pare. Palipas oras lang, man. Kan pangasim tadi kagitandanon kan ni Jonah. Narigatan. Kahit kunak man no awanan di panagayat mo kan ko na. Ay kat uray pare. Ang mga no panawan nak. Awan agluto ti kanak. Nubilang laeng. Kayat mo sawan? Adda para luto? Addamet pangpalipas oras? Ay katuwan na pare. Anya nga ron. Kat gwapo tayo, mat. Iso babae ba higidente mo nang agyat, pare. Anya? Siguro, adda babae man niya. Ha? Anya ka din na itang ibagbagam? Awan babae? Adda nga min tinakaibaga kanyak. Nga adda ka no kasinsinnarak mo ija ili. Ay awan. Sana po no dayta. No patyam. Ay kat patyam Basta siya, awan babae. Kasta ti panagsasaunag iti lalaki nga daramid na. Kasta. Anya? Di ta ka man langan. Ala, pumanaw ka no di mo kayat adanggan ti ibagak. Ay talaga pumanawak. Nakmanlangan ni Jayan danana. Makapaawan ganas na agawid dito'y. Kasangsangput ko pa lang ng kastaki din ti bagbagam. Di ta ka man langan. Anya, pinanawam ni Jonah gapula ang tadi mo kayat adenggan ti bagbagana. Una nang, marengrengak. Iso pinanawak man langan. Anya? Kasano mo ngamin? Kasangsangput ko pa lang ng isoki din ti mapan na ibagbaga. Sino kumamot ti sana marurod ngay? Ay natunyaw, saan ka marurod no pudnaw nga awan ar-aramidam. Ti kunam kitday, marurod ka, gaputaadda talaga ti aramid mo. Nanang? Wan kunam! Ay, awan dar aramidak asaan anasayat, nanang. Saan ko pa yung nakita iti personal na yung kachachat ko kay? Na, adda manan kachachat mo? Adda, nanang. Chat lang mo kidi Ay sus matungpakan si katunyaw. Ha? Chat lang nga inton kwan, sinabat mo. Ay, adda manan ang makaungat ni Jonah kun ka. Pinanawak ni Jonah asaw-asaw. Sa ita, da kayo mait, nanang. Pumanawak man dito yan. Sapatok man langan da ito chicks sa kachachat ko. Anya? Kano lang itinag-chat daytakan ka? Ngamita, sabato mo? Wan pare, magagara na ngaminin ang makakita kin ko na kay. Unay ka na ya pare. Ipatay mo talaga no awan babae man niya. Si kakit dimot pare. Saan mo ta? Palipas oras laeng kunakmanan pare. Palipas oras ko nga mairwam munton day tang aramid mo. Kasi man ni Jonah nga agan anos itinanam. Ay kahit no saan ang makaanos, ay kahit pumanaw Total, at damot da ito'y kachachat ko. Marig na ka labnak mait. Minuto nga i-chat nak. Nag-sweet pay ko naman, George. Anya? Awan na da dya, Jonah. Adayaw, no ikumparak iti checks ko. Oray ni Basnay, ide. Awan na. Ay, sus. Makaamu ka man langin, pare. Di nakmetdenggen nga uray anya ti pamagbagaken ka. Sapay la kuma, ta saan amaamuan ni Jonah day tangar aramidam. Oh, anya? Natikloman nito nyo? Wan mare, ididamo pa'y lang nga in-chat ko, natiliw ko nga ada talaga ti babae na. Ngam di na ba'y amo asikaday ta? Saan pa ya? Ibagbagak nga rod nga agsarak kami. Kat nagwanmat, ti awanan bain. Anya? Ay katuwan agsinarak kayo, tapno makigtot iti uray la unay. Wan mare, agsinarak kami kanukat inton Sabado. Apag isaw nga awan trabaho na.
Anya? Ngam kalpasan ti panagsinarak mi, panawa kon ti salbag a babaero. Jak kayatan, kaslak maag nga agan-anos kan kwa na. Ay katuan mas daawak man ngamin kan kamare. Lukluk na kalangarudan. Rupa ka na rupa pay. Engam, di mo pala panawan. Ay saan mare? Panawa ko na talaga. Nauma akon. Neh, itayak pala dito eh. Ngam awan mo tin di babaya kasi narak ko. San samot tin nga umay? Oh, apay? Saan mo mauray ti babae akasin narak mo? Ha? Jonah? Siyak day babae nga urayam. Jaski ka talaga. Talaga mo't anapaklan ka babaero niya. Anya? Inaramid ko lang day adami account. Tapno maamak na pudno nga anda babaim. Ha? Naamak ka talaga ti hustong augali man niya. Saan lang adjust a babaero ka? Manyak ka pa'y. Jonah? Gapulaang ta saan mo nga amo asyak ti kacachat mo? Agsan kakit din iti naked kas kadaan niya dita? Tapno pa nga'y ayom iti babae? Siguro. Kas jay ti inaramid mo kadag iti naglabas a babae man niya. Jonah? Sana bale. Imayak lang ditoy. Tapno ibagak da ito'y kan ka. Panawan kan! Ay, sana Jonah. Pangasim. Diyak mangamin amo asi kagayam ti kacachat ko. Sumardang ka man? Dami account lagayam ti makatiklokan ka, salbag ka? Di taka man langan? Awanan. Jak lapat yan day ta alwam pare. Awan pare, awanan. Pinanawan na ko ni Jonah. Anya? Pinanawan na kan? Awan pare. Jak laim pagarhop. Nga isumagayam ti kacachat ko. Sus, agore ka man. Jak maawatan ti bagbagam pare. Kwa pare. Inaramid na lagayam day nga account. Tapno matiklo na kita raramidag. Siyak mitatanga. Incachat ko mait. Nagsisindak pa iti picture ko paray. Jak amo nga isumagayam. Saus. Awan ang road. Sana nagkuriti kinababayron pare. Ay naawan mon. Talaga nauma kanya ako ni Jonah. Uray agpakpakasi Awanin na talaga pare. Pare. Agore ka. Denggan lang pare. Amon pare, maaglaeng nga minti babae amakaanos iti kasken ka. Impaturay mo met nga minti kinababaerom. Anya nga ita. Awan lang arot ti uray may sa anakaanos ken ka. Pagbabaw yakti naramid ko pare. Agbabawi ka ang naladawan pare. Ibagbagam idi nga awanen panagayat mo kin ni Jonah. Gaputaan tan babaem. Itatapi nanawan na ka, sangitam. Ay, sos, no di ka ba'y kidimaag, Oray, sakitan tinakam mo, pudno mo tibagbagak pare. Pari Carlaw. Ay, pudno timbaga tigayim mo kan ka. Maag ka. Ninanang may. Di kanto mga minmap na kiti may sa babay. Nagsingpot ni Jonah. Oray saan kayo pa'y nagkasar. Ar-aramiden na amay na pagrebengan ti may sang asawa. Ngam anya nga itinaramid mau. Nanang. Di ka ba numayagsin na ay dito'y balay si katunyo? Basol mo matlang no apay akasta tinapasamakan ka. Day tanto ka kinababairaw, salbag ka. Ikarik nanang. Agbalbaliw ako? Ay saan? Saan kang agbalbaliw? Agornong kakit dia iti ado ababaay. Ay, dami account lagayam ti makatikloken ka. No saan pa'y nga inaramid ni Jonah ken katikasta. Tol-toloy mo lapta. Iso nga ita, gondaway mo ti agbabaay, uray manaw! Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Ni,
Apay anak kasukat ka? Papanam ka trabiin? Sa dino pa'y ko ma. Mapanak iti pagpraktisan mi ti taekwondo Aginsayo akman nga aginsayo. Makadlawa ka. Kasla rin nabii kamatan amapan ijay sentro. Gapula ang itiday ta taekwondo. Urumbang aginsayo ako naktumay. Iti kasta lumaban akto. Ha? Kun may sa, numaipapan iti boxing, uno nyaman alaban. Mausar ko ti taekwondo akas self-defense. Anya? So di nakman laplapdan pa kahit. Ngamin, amok ti pagsaya atak. Nang runa itakit adun ti tattao naglalastog dito lugar tayo. Nay, si kamagayam ti masabat ko, Fidel. Darabyan ka, may. Ay, wanta ta. Nagkapuak kami ni Sentro ta. Naginsayo iti taekwondo. Taekwondo. Apay, aging geta itultuloy mo pa ilang kayam day ta. Wanta ta. Sana mabalin na sumardengak. Iti kasta, no adda gulo, kabutang dakita. Ado ti madadal ko iti taekwondo. Ay, nasaya nga ron, ano kasta? Ay, wala tata. Iso nga amin na masabat ko, agbutang da kanya. Ngamin, ang mga no taekwondo ita. Anya? Anya? Kasta ti imbaga ni Fidel kada kayo, tatang? Ay, huwag. Aginsayo ka no, aginsayaw. Iti kasta, no adda ka no gulaw, mabutang titataw kong kuwana. Anya? Ay, una yan? Di lata mapanagin sayo. Sana kasta ti ibagana? Huwag ron na. Pangas na amin pangas. Amin nga aramiden na. Masapul nga ipangas na. Anya pagbutngan ti tattao. Enton kwan, isulang aron ti pinakulan da, takitaak man. Ay, tang aron ko. Kasta una iti panangipanpanakal na iti taekwondo nga adalun na. Apay lakay, anya di madamdamag kung ipangpangas mo ka no ti panagad-adal mo iti taekwondo? Sino tinakaibaga? Ay basta, adda nang idanon kanya. Anyang ipangpangas mo pagbagada? Ti ko namki, di umapal da. Anya? Mamuaklan ho sino tinangibaga iti dayta, iso ti pangi-applyak iti taekwondo, nay. Saan nga kam malidag iti panagsasauda kung naktumay? Anya? Nang runa pa, ita kanayo nakita nga aginsayaw. Ado ti mad-adal ko, abaro moves ti taekwondo. Mga no i-apply ko kada-kwada. Mga no di da makariingan. Ay sus, naglastugan. Podno ti bagbagak. Maamuak lang no asino dayta, talaga patayabak ti pangabangan na. Malagip ko tata. Da kayo lang matiam mo ka nakasaritak idi na minsan Arabia nasabat kayo. Apay ka day. Ngayon, adda ka no dimanon ka ni bakit nga ipangpangas ko ka na ti panagsorsorok iti taekwondo. Ha? So, masigurado kada kayo tinakaibaga iti dayta. Ay, saan, Fidel? Anya, saan? Laklakayan ka chismoso Ang mga no kayat yung ada kayo ti pangi-applyak iti taekwondo. Nya. No diyo kayat atumayab ti banga-banga yo adi na oras. Liklikan nyo ti panagsasauyo iti saan ang nasayat kontra kanyak. Marengreng ti palayag ko. Ay, isti, kwa! Lapayag ko, kunak kuma. Ya. Kasta ti imbaga ti anak ko kan ka, Manong Anton. Ay, huwag. Ay, nahagyaman ni Fidel talakaya kon. Ano saan? Ang mga no iso ti pinatayang ti banga-banga na. Ha? Ay, pangasyaw, tabagbagan nyo na dya, Fidel. Sa nagaputagan adal iti taekwondo, kat ipangas na mutan. Ay na, pasensyaan nyo kuman ti anak ko. Bayam, kasaritak to man numapanak iji balayda. Ay, wala tanay agbalbalinin abastos ti awanan bain. Oray siya kalakalakayan. Ay, awanan ti respeto na. Imayak, takayat ka makasarita, anak ko. Apay nanang, anyo ti parikot? Parikot ko ti ugalim. Siyak nga ina ti mababain iti kastangar aramidam. Anyo ti bagbagayon? Nasabat ko nila kay Anton, hindi na minsan nga aldaw. Ibagbaga na abastos ka kanong agsasao. Ti awanan pa'y nalakay. Kaya't nansakat patayabag at talaga ti banga-banga na. Anya? Ay na, Fidel. Pangaasip sa balbaliwam da itang ugalim. Manipod na ginsayo ka iti taekwondo. Kastamot tanti ugalim. Panagkunang ka ba ulam amin at tao? Saan kayo nagbidot iti daytang? Amin at tao dito lugar tayo. Awan kabutang ko. Payman. Makita na dyan kay Anton. Ikak iti pagnakman na. Aniya? Ay unay kan. Imayak lang aruda antap no bagbagaan ka. Ngam kastakit din ti ibagbagam.
Inton kuan sa nga raw, timpabugbog na. Takitaak man. Una yan, tikas nga ugali day di Fidel. Wan nga rod insan, panagkuna na siguro. Kabailan na amin at tao dito lugar tayo. Nagbidot itikas tang panunot na. Ang mga nodina na lagip akalugaran na. Dayto'y kikit ko lang, tipang sipat ko kan kwa na. Ang mga nusanin ang makaring. Aniya? Ay unay ka, insan? Naguyong kamutan. Ay wala, insan. Awan at talaga tikabutan ko. Nang runa nukas kan kwa ng awanan bayin. Unay kan, insan? Dayta mo ti may sa pagbilbilibak kan kakat. Ay wan gaya, minsan. Umadaning ti kasangay ti kaanakak. Saan ka di? Wan, insan. Apay ka di? Awisam tuman day del. Agsango kami man, karitak man iti dinanugan. Aniya? Tamakita man no anya di taekwondo nga ipangpangas na. Kaya wana pain Fidel. Anya, mapan ka manen ijay sentro, lakay? Yun bakit? Mapana ka talaga? Ay na, nagpigsa ti Tudo. Nga mapan kalat na? Saan alaptad day tatudo, tagin sayo ak nga ron? Anya? Ada ngamin katipanggap ko apang i-applya iti taekwondo. Panagkunak ngamin, tagibas sitin na ti kabaila. Payman. Na, anya ka din day tangay bagbagam lakay. Unay kan, adday ta ka man ako nakon kay. Kasla di pakil ti ulom, gapulaang iti day ta at taekwondo. Mas daw kanto bakit? Addan to pakayabot ti banga-banga na. Saan la day ta? Addan to pa isinak ti kararwana. Anya? Ne, siga magayam. Di masabat ko, Fidel. Fidel the Great. Wan, siya nga ron? Naggapugan sa kidyan naging sayo, Wana, tapno, ada lumaingak. Ay, kadno na. Hindi kasta. Ada pang self-defense mo ama ko na. Mabit lang. Abay, kapag lamang ti lumaban, no bilang, ha? Agang kwan samot iti ibagbagam, ha? Ano kaya't mo diag dinanogtan? Naglastugon. Mabit lang, Fidel. Fidel the Great, taekwondo master. Mabit lang, ha? Awan ka ditin, naibaganinsan kwadarlin gan ka, ha? Awan, mat. Anya day ta? Kasangay ti anak Clinton Sabado. Oh my God. Siya ako na mismo ti mga awis kan ka. Diyak kayat ti makidin na kan ka nga awan makakita. Kayat ko, the audience. Mawatam, ha? Naglastugan ti awanan bay na tumboy? Ne, apeng agong ungat kamatan lakay. Napuno ti ulok iti dadya tumboy. Inton kwan, tinutupak-tupay. Ha? Payman, mapanak man inton Sabado iti balay da Darlin. Kasangay ka no ti anak na. Katuan, imbagamit laang ni Darlin kanyak itay nagsabat kami. Kitag man no, niya ti maaramidan dadya tumboy. Nakalaslastog. Ay nalakay, hukuman. Si kalangarudan ti mapan maki-birthday. Si kapay ti addaganas na nga agsao iti kasta. Takasano ko naglastog nga agsasao dadya tumboy? Ako namlan kabailan nakmat iti dinanugan. Siyak palaing may tatekwondo ti karirin na. Pataya bekto pa iti banga-banga na. Kasano ngay, pare ko eh. Kasano ngay? Adun ti tatawan nornong. Nakasagana ka ka din, ha? Anya? At, nanya pa ilang ay ti kukuam. Dinata na. Tapno po yan, dagiti tataw. Nanya ti, madadal mo iti ipang pangas mo at taekwondo. Anya? Ano? Awanin ti adupay nga niya. Tumagdirkan daglaban ta. Natibag ko lang. Kagabalam mamin dagiti tataw dito yung lugar tayo. You're wrong. Anya? Di nakarikaritin siya. Ngamin, pasensyahan ka lang. Anya? Pasensyon, bulbugan mo.
Dumagdaragating dagdinanutan. Danugan. Maming sanpay. Naglastok. Kunamlan ka ba lang mami natataw? Abay, kapatagad adal kay ti taekwondo. Kat isumit lang ti ipang pangas mo. Wah. Ha? Danugang kagiti. Teka! Lumapad ka! Ipakat mo! Di kina taekwondom! Numubramad lang! Saan ka lumaban? Uston. Naito'y titanda naman. Saan amin na tao kat kalabanam? Kan saan amin tao kat mabutangkan ka? Gabulang damom ti taekwondo, ha? Wan. Di ka na naglasto-lasto, ha? Ang mga noy tapay lang. Payaw pa kung day tabang-abangam, ha? Anya? Nay, si Kama iti masabat ko, Fidel. Ay, siya nga rod. Nga mapaya kas taon, iti panagisam niya, tata. Ay, makapalag mo nga minday talakam. Kasaon iti pangas mo, hindi nakasuro ka iti taekwondo. Ako namlan ka lam amin at tao. Ha? Magarup mo, agbutang amin ti tawa masabat mo. Ang manya nga ita, tumboy lang ang katapat mo. Anya? Dahil tangay na ramid na, agbaling nga adalkan ka. Saan na nasaya at yagpangpangas, Barok? Do you understand me? Anong nga itawan ti napalabas? Maging gayta. Saan pa yan? Nagimbag ti dogol iti ropak. Agimbag tulat na. No maimbagan to. Ala, ingka man agpalastugan. Ha? Tapno buraken lang arod ni Tumboy day tarupam. Anya, matay bagamon bakit? Tapno amo man niya. Imbes am asyanak gapo iti inaramid day di atumboy kan ka. Ngam saan? Gonggonam ko nakpaikit di ah. Anya? Husto laeng dayjay apanang bugbog na kan ka. Barang iso ti pagnakmam. Nakalaslastog. Tumboy lagayam ti makabugbog kan ka. Saan mat niya imobra di ilaslastog mo atay kwando? Anya? Itaman pa'y ajak makikita ni Fidel alumabas. Ay nainsan, damag ko asaan pa'y kanong nga imimbag dagiti sugat itirupa na. Aya, katusto ah. Tapno maamiris naman asaan anasaya at dagitar aramidan na. Sanak pa'y anapnak anang bugbugkan ko na. Ha? Masabat ko laday jay tamakita na. Ala, husinsan, saan na bale? Pinuruwam mo't idi-imay diti balay. Ay san. Kurang pa'y dayjay. Tapno maminpinsan ngagnakam. Oh, niya nga'y Fidel. Siga mo ti masabat ko. Kumusta mo tin nga'y detarupam? Naimbagan ka din. Ne, si Kamayam. Kwa, saan? Saan ka lumaban? Saan ka akabailan? Anya? Pangasim ha, tadi no kuman anwain. Ngamin, mabuti nga kan ka. Pangasim. Apay ko mga butang ka nga'y. Taekwondo na! Nagbayagan! Kwa, saan ka lumaban? Dita ka man langay. Ay, saan ka imbagan tirupak? Ay, ada ka man na masabat ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Day, si kamot gayam ti masabat ka sunyang. Papanam ngay, at damot imot mo apala. Ay na sa dino kumapay ngay nana, no saan nga iyay bangkag. Innakman ka na lang, di nagbabaetan ti mulak. Matutudo nga minen kat. Narigat mat no pag naanlatan ti danom dagiti mulak anatang. Kasta ka day. Ay nasunyang aya. Apay, awan ka di pa'y ti panggap mo ang makiasawa. Ninanamot. Ay na makiasawa ka nga minen. Tapno adda ka tinulong mo ijay bangkag mo.
Ay nanana, no dagita laabambanag sa anak nga interesado. Awan pa'y panggap ko no may papan iti asawa. Sakit la ti ulo dayta. Nang runa no artek ti agbalin nga asawa. Anya, nana. Iso apang nga asiyo, di yu ibagbaga ti kasta kanya. Ngamin, marengreng tilapayag ko, maawatan nyo. Talagan sakit day nga awanon ti panggap ni Sunyang amaki asawa. Hapay anak ko nabday ta? Nga main, makita kat nakakonsentrate matlatan ijay bangkag na. Nga raw. Kasi mo, awan ti panggap na maki asawa. Awan ti katinulong na iti biyag. Adu mo, dagiti lalaking agdat-daton kan kwa na. Ngamjak man amaw iti dayason niyang. May sa nilito nga anak ni Bakit Dolor iti abagatan. Jak man amaw iti daya babae. Awan magtiaklunan na. Ala, bayam, tanumara na, kasaritak man daya ason niya. Uray siya, madanagan akmal, no bilang tagbakbakit lata na balasa. Imaya, tapno sarong karang kasunyang. Pangasim ka timid sangun na kumamait. Ay na, lito aya. Imbaga akong idikan ka. Nga iti kaanuman, sa anak amaki asawa. Ngamin, saan akaraman ti panaki asawa kadagiti planok iti biyag. Maawatam. Kung kunam laday ta sunyang. Ngam naklunan na. Naragragsak ti biyag mau. Ngamin, addaak akatinulong mo iti amin abanag. Ay na, sa anak amaala iti kastang ibagbagang. Anya? Iso apang nga asim, pumanaw kan. Katsapay la kuma, tasaan kan nga agsubsubli. Maawatam. Urayan niya ti ibagbagam, sunyang. Sa anak ang maumang agdaton kang ka. Ngamin, ay ayatin ka unay-unay. Anya ti ko na minsan, agkarasubli ni Lito ije balay mau. Wan nga rod insan, agsubli lat tamat, uray kanayon ko apagsasawan. Kaya't nasa una, napudno ti panagayat na king ka, insan. Ha? Insan, awan mo dagis na no aklonam ni Lito. Panagkunak, awan mo ito gali na dahi saan anasayat. Sana yan. Nasingpin ni Lito. Awan makunak king kwa na. Si kakit di mat insan, tila ibagbagam. Imbagak mat idikan kan, ngawan panggap ko amaki asawa. Naragsaka kun iti kastoy abiyag ko. Tiyak may sa. Kunam lang mo dahi ta. Insan, kasapulam mo ti makadwa iti tong palbiyag. Ay na insan, adday ta ka man ako nakon. Malain nakon, agawid akon. Day tamanin asawa ti bagbagam. Di ta ka man lang. Ne, si kamot gayam ti masabat ko, ading Karen. Apay anarabyan ka. Ha? Ne, si kamot gayam manang sunyang. Kwa, nagapuak ije ili. Napanak nakidate iti boyfriend ko. Ha? Tapno mo, manang sunyang. Ay na, nagragsak ti adda kaayan-ayat na. Nang runa, no ti kaayan-ayat mo, kat napudnukan ka. Ha? Malas laeng numaranaan ti lalaki at tarantado. Artak, jay lalaki nga awan sirbina dito'y lubong, ngam panagkunak. Saan mo't siguro at tarantado ni Manong Lito, anya? Anya? Awan mo't dakas na, manang, no aklunom ni Manong Lito. Saan aya? Tapno mapadasam mo't tirik na ti adda kaayan-ayat na. Ti adda inspirasyon na iti panagbiag. Ay, salbag kakid di nga ubing. Saan man aday tati bagbagam. Alakid din, agawid kanta ni rabiin. Ay, kawan na talaga na anak. Uray niya ti bagbagak iti kasing-singgaw. Pinamudenggay. Marurod pa'y kakanya. Kung kasi nga ibaga nga aklunan na nilinaw. Ayun, ayan ti kasinsin mo. Talagan sa mo't nga awanan ti panggap na amaki asawa. Wengarod na anak. Agbakbakit sa nabalasan. Kuna na day ta at napigsapay. Ngam no bumakit tao. Ay, maamiris na anak ki asawa na kuman. Bagaan nyo man nana. Barang da kayo tidanggan na. Alawon. Jak mauma amang bagbaga iti day di akasinsin ma. Oray nakaung-ungag no kasta ti bagbaga. Day, anyang ni deta binagkat mo anak kalabason niyang. Ay, kwa nana,
Nateng daytoy, mapan ko man ilako ijay sentro. Kasta aya, nadagsan aday ta. Husto ko mga may no adan asawam, tapno addam ang bagkat itinateng tunggal agapit ka. Ninana mo. Ay na, pudno ti bagbagaken ka balasang ka. Kunak to mga main, amang ano pagbabawyam taw iti udin na. No saan ka makiasawa. Nagrigat tiyag may maysa. Nana, iso pa nga asem sunyang. Makiasawa kan. Ada nilitaw nga agay ayat ken ka itinapod na o. Anya? Agyaman ak unay ta may ka insan. Wininsan. Awan ang yaman na. Awan sa bali at tumulong king ka. No sana da kami akasinsimaw. Ay, natudwanak ngamin idi na minsan nga aldaw. Iso siguro tinagsakita. Iso nga rod ang makiasawa ka minsan. Iti kasta. No kastoy nga daan an nayag, ada tumulong king ka. Ngamay, not all the time, adda kami akasinsimaw. Kasapulang mulata at asawa. Huwag gaya minsan. Nakuna nilito kanya, umay nakakano sa rungkaran entun malang. Anya? Pangaasay, tasangwom ko may tinasaya at insan. Di mo kumamuungungtan ajay tao. Aklunong kiday. Total nabayag mo tingag dadatong ka. Anya? Uninsan, puno ti bagbagag. Pangasay, makiasawa kan, oh. Masayata na sabat ka, Rijay. Kumusta ni Sunyang? Adda ije balay na paray. Kinapudno na, kagagapok lay jay. Intuludak iti agas king kanan na. Awang ngamin ti sabali at tumulong king kuwana. Musan ada kamay. Ay, kasta ka de. Ay na, kasi mo ni Sunyang anyang. Kasanang noawan kayo kakasinsin na. Day tangaraw kay. Iso nga ramidam ti amay. Tapno maklon na kamulang ninsang kaw. Itikas na. Ada ka tinulong na iti amin na banang. Nakawi-uyong mga minikasinsin mo. Sana balay? Sa anak ama uma, haging gaajak mapagwen ni Sunyang. Ay, nasaya ano kasta, paray. Ay ayaten ka unay-unay, Sunyang. Isuwa sa anak ama uma nga agsubli-subli dito'y parakan ka. Ha? Pangasibutin Aklunan na kaun. Napod mo ti panagayat ko kang ka. Ikarik, saan kan itong agbabawi kanya, mo bilang laang. Lito. Ikarik nga ayatan kan ipatag ka. Aramidag amin. Maparagsak ka laang. Ha? Ha? Anya ti kahit asawan na ita panagisam mo. Ay na, pasensya ka kuman ha. Jak amo ti agbalin aswit para kan ka. Ang amala, aklunan kan lito. Ha? Kahit mo asawan, agayan ayatan? Wen, agayan ayatan. Nay, kasla naragsak ka magbag na. Kurang lagtambling ka, iti ragsak maulitaw. Ay, wanda ta. Naragsaka ka talaga. Ngamin, inaklon na ko ni Sunyang. Agayan ayat kamin. Ha? Ay, kasta ka day? Wen, tata. Pudno ti bagbagak. The long wait is over. Ha? Uray kasta unay ti panang pagpabain na idi kanyak. Inaklon nakmit. Ay da, nasaya at ano kasta, baraw. Maragsakan ak unay para ka na kayo adwa. Tingkyaw, tata. Mala, agkalay sa kayo nga rudain. Tapno happy. Iti kasta, makaisambot kayo pa iti 5 anak. Anya? Yahaw! Finally! Makiasawa ka mo tininsan. Ay na! Nilito mo lagayam. Tiyaklaw. Di mo pa lang insapsapa mo inay. Ang mga nadaduang anak yung kumaitan. Sigakit di mo tinsan. Tila sasawom. Ay na, puno ti magbagakinsan. O, ang di balay, tagayan at kayo umutay. Kaya damag ko, plan-planuan nilito, ti panagkalay sayaw. Wen insan, puno dayta. Ay. Agkalay sa kamin iti kabiitan na panawan. Kaya nasaya, tanong kasta insan. Naragsakak para kada kayaw. Congratulations kada kayaw, Sunyang, Kanlitaw. Agyaman kami unay, nana.
Sapay lakumata naragsak ti buklan nyo a pamilya. Agtalinaid ko matinapudno nga ayat itinagbaetan niyaw. Agyaman akunay iti pamagbagayo nana. Wen, awan na nyaman na balasan ka. Para kada kayo amin da ito nga ibagbaga. Tapno agtalinaid kayo nga in love iti tunggal maysa. Nga uray manu atawon ti aglabas. Ana, agyaman kami I love you, bakit kaw? Ay kwa. Wen, I love you too much. Ha? Sunyang? Kalkalpas lati kalay sata? Ngam, apay akas lasaan ka nga excited para iti umuna arabi ita? Kwa, amumeten a 45 kon. Jak marik na dagita ibagbagam. Anya? Pasensya kan Ay. Ala, umay ka gidin. Umay ka. Nene. Apay ngay, inibdap mo meten ti silaw. Wen, umay ka. Di ka buteng awan silaw. Di ka madanagan. Nusyak ti kadwam. Ay, kastoy gayam ti makunangadan asawa na. Marurudak man kadagiti amin akaarubak. Paimantalo katakday ti tawa. Ipukaw ko ti sakit tinakam ko kadakwada. Hoy! Salbag kayo amin akaaruba! Apay asan nyo nga imbagbaga kanyak? Anaraman gayam ti adda asawa na! No imbagayo kumaidi kanyak akas jay karaman ti adda asawa na! Insapsapak kuma! Basol yu day taoy! Salbag kayo amin! Ay, baka paulakmat day jason yan. Nangagyo ka day, timpukpukaw na idirabay. Ay, win nga raw. Narangrangak pa'y kidain. Kasano magamain, nagpig sa tipukaw na. Ay na, namin ngayon baga kidikan ko na makiasawa. Ngam di nakmat dengdenggan. Napalabas pa iti manu atawan, sana inaklon ni Lita. Tanya ngay. Kaya na siguro asawa. Incomplete yung bagam idikan ko na. Yung bagam kumaakas tao. Makiasawa ka, tanaragsak, tadasawa na. Kang runaan na, nanaanam, tadalakay na, kunam-kuma. Bakbakatan mo ito ni Sonyang, tapno ibagak pa'y tikasta. Kati sumatimpok-pukaw na itirabay. Ha? Salbag na siya babae. Ibagbagak kami ni Day, makiasawa. Adung artina, ayaga ita. Naladaw lang nga road, tiraman na. Ibagam to na itakan kwa na. Tapno saan na nga ulitan, tagpuka-pukaw. Ay, makapaulat. Ay na, nasayatan na ranang ka, insan. Nya mo yung pukpuk ko mo may dirabi, may, nalabais. Ha? Pudno mo da dyan. Ay, no imbagayo ko maidipay laang, akas day gayam ti adda asawa na. Saan ko maanala daw ti panagraman ko, ay salbag kayo mat. Ha? Apay nga akas tamad taninsan. Namin ano mga imbagami day taking ka. Ang makiasawa ka. Sikat saan nga king kayat. Jak kayat gaputa ti ibagbagayo laang kat makiasawa ak. Saan nyo mat nga imbaga ang makiasawa ak takas jay karagsak? Ay namay. Sana bali ang insan. Na nakiasawa ka mutay. Uray na ladaw tiraman. Nagsakit at talaga tinakam ko kada kayo, insan. Ha? Saan nyo ngamin nga imbaga iti? O, anya nga ita. Dala daw tiraman ko. Ay, salbag kayo amin. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Maria, pangasim ka day. Umay ka iton sa badaw. Urayan ka When ka di, honey, my love, so sweet. Umayak nga umay. Anya ka lakit din, ayan. Ay, madanagan ak ngamin. Kamangan no malipatam. Saan?
Si kakit dimot. O ala, agawid ako na. No marabyan ako unay, amangan ngamin no makadlaw dagiti kabalay ko. Atay, sige hanay. Agan-anad ka ah. Wanani, kastabat kan ka. Agan-anad ka dito'y Ay. Bye-bye! Inako! Bye-bye! I love you! Maria? Ay una yan. Kunak laki din walalya. Imalaldawan kunak kumakay. Ay unay nakigtuta ka. Anya, ay unay kang gino. Kunamit lano asino akapintasan ni bakit mo mat. Ay naalalas topay ni bakit mo ngam iti siya. Ha? Ay nagadumitin ngayon bagam. Tiko nakigtutak laang iti langam. Anya ko mati makapakigtot iti langak ha. Nagposkol mga ngamin day ta lipstick mo. Kan limampasin di tamatam ti eyeliner mo. Anya, di ko namkit di. Umapal ka laang. Gaputa saan mo makita ni bakit mo nga ag-lipstick. Kan agusar iti eyeliner. Anya? Ala, aglisi ka iti dalan ko. Salbag ka. Awan pa'y nasayaat nga ibagam. Anya? Kasta timbagan ni Dino kin ka? Mare. Hay, kunamlan asino akapintasan ni bakit na. Ha? Di na pa'y laimbagan no umapal iti lipstick ko ta ikak. Uno saan? Eyeliner no iso. Ay! Syakman nga ro ti ikam. Amok nga ado ti kwartam. Ngamin, amok ka naggapu ka manan iji ayan ni Honey Loves mo. Shh! Si kaabak na, tangiwat mo. Amangan no addam kangag. Si kakit din. Sorry. Ang pod no naggapu ka iji ayan ni lumakay as sugar daddy? Wan, ngam pangasim ko di amare. Di mo ibagbaga iti sabani. Ay, danga. Sarda nga manday tangar aramidan. Ang mga numaawan ti asawam. Ay na, Diyos ko. Ay, day takit nagsayit-sayit ti aramidan. Danda ni manin malpas ti tawen. Di ka pa'y nagbaliw. Anya? Naggapumanan ni Maria, ija ayan tila kay asuki na? Wan kumare. Isumatin ako na itay nasabat ko. Una yan ni Maria. Talagang sakit, ana ito lang nantikas day nga ugali na. Wan nga rod. Sana mapnak nila kayo na. Ay, awanan ba'y na babae? Jack ngamin maranranaan kat. Baga ako ma. Ay na, kasano amaranaam kat tunggal awan iji balayda. Mapan iji ili. Mapan iji ayan tila kay akasinsin nayat na. Payman, maranaak na dayjay ungtak. Wala, ungtam. Barang denggan na ti ibagam. Ay namare, pangaasim man tay sardeng munday tang aramid mo? Ha? Kasanon na maamuan nila kay mo? Ay narigatan. Ay namare, iti kaanong man, saan na ang maamuan? Si kakit di mo. Ay namare, saan mo nga orayin ang mapasamak dayta? Saan pa'y anala daw ti amin tapno agbalbaliw ka? Mare, ay ayatek nila kay ko. Ipatpatag ko. Ngam kastamat lang ti panagayat ko kin ni Anton nga oray lakayan. Anya? Iso apang nga asim, mare. Di mo ko maibagbaga iti uray asino, ha? Ay, una yun, dayjay Maria. Talaga din na kayat ti pabagbagaan. Wan nga rod nana, binagaak ngam, dinak mo denggan. Ay ayatin na kano, jay lakay a sugar daddy na. Ay, tiawanan bain Maria. Saan nga agpampanunaw? Bayam, takasaritak daw. Wan man nana, barang da kayo ti denggan na. Kaasi mo ti asawa na aluklukon na. Wan nga rod nana, awan apulos ti amo ni Edwin, maipapan iti saan anasaya at nga aramiden na. Ala, bayam doon na. Kasaritak daw, numaran na akday jay, ababaay. Nagsapa ka mat, papanam ngay? As usual, kumare. Anya, may as usual ka pang alam. Ay namare, kaano maya nga isardeng daytang aramidam. Kat isardeng kuntuan, numatay jay lakay nga ayatak. Ay ayatak nga ibagbagamot, pagkukwartaam aiso. Tangiwat mo mat, kumare. Amangan no adda makangag. Amom lang arudan nga agkaiwara ti Marites dito lugar tayo. Ay namare, napyapay dagiti Marites. Tamabalinda nga agbalbaliw.
Ngam no day ta aramid mo na ito lang mo daytan. Iso ano ka ba ulampay ti agbalbaliw? Agbalbaliw kan, pangaasim. Ay na, agkakapsultak magten Maria. Naimbaglakid din tayo may ka. Ay na, pang-asim ka di, honey. Agpapigsa ka. Kasano ak ngay, numapukaw ka. Ay, saan? Saan ka mapukaw, Maria? Agpapigsa ak parakan ka. Rumbang lang ha. Kaasi ak lakit di, numapukaw ka. Iswa pang-asim. Agpapigsa ka. Diyak ka ba lang ti agbiag, numapukaw ka. Ay, agyaman kaputan dakalatang agay ayat kanyak, nga uray lakaya kon. Awan anyaman na, si kakit di mo. Ay, atan ka, unay, honey. Itaman pa yakas tatilangan kumari. Tas lada parikot mo, Ha? Kuwa mare. Kuwa nga? Ibaga mo, tapno amok. Kuwa nga min. Natayan ni honey loves ko. Anya? Wan kumare. Iswakas to unay alitay kwenta. Ay na, awan nga ruden ti sukim, Ay, si kakit di mat kumare. Ay na, ti kunamkit di, iso amalidbiday ka, saan agapo tamaladingitan ka ipupusay na. No di kat pampanunutom nga awanan ti source of income mo. Kasta dayta. Si kamat kumare. Amok dagitan nga style mo. Isong itatanatayan, ay, agsapol kan itinasayat at trabaho. Tapno saan aday ta, Chinese pichay mo, ti pagin-income. Nawatan? Anya? Natayan jay lakay asuki ni Maria, mare? Wen, isumati na kuna na kanyang idinaminsan, anara na ak ijetersen na. Agin sa sangit nga ron, tawanan ti pagkwartaan na. Anya? Bareng ano agsapol iti panggedanan? Sapay la kumaata kas tamare. No saan nga agsapol manan iti sabali alalaki. Ay na, maistresak man amang pampanunot iti aramida na dayjay ako marita. Baga amto? Bareng denggenak ka. Anya, nataya, hindi lakay a sugar daddy ni Maria. Isumati bagbagana. Dukasta. Nagbalbaliw nga ro din Unaw, adamanan insukat na nga ta. Diyak mo na. Ang sapay la kumaata awan. Sapay la kumata agbalbaliw ti danga. Barang marana bagbaga at tuman. Ay wen, barang da kayo ti denggan na. Apay akas tatilangam kumare. Manon alawas ti napalabas. Manipod pimusay jela kay asukim. Aging gaita, kasla di mo pa'y maaklon. Wan nga rod, mare. Ngam sana bali. Maaklon kun tumat laang. Ay, katanya nga ita? Saan ka kadi pa'y amapanmang sapol iti panggedam? Mapanak to. Inak to mang sapol ijay ili. Good! Saan kat aday ta? Source of income mo. Asaan anasaya at ipampanunutem? Ay, saan mo't, mare? Si kakit di man. Agbalbaliw akong Ay, kat mayat Manggad ka itinasayat na trabaho. Saan aday ta? Wen mare, di ka madanagan. Agtrabaho akto. Ngam saan pa'y nga ita. Tani, mariknak pa'y lang. Tiliday ko. Gapo iti ipupusay day diha ni loves ko. Ay na, kas itinakunak. Ti ipupusay na kat isumutan ti panagbalbaliw mo. Maawatan? Oh, kumare Maria. Anya nga day imot mo. Kasla, papelmat. Ay, wan mare. Parikot ko nga rod day to. Ha? Taapay? Kwa form day to. Umut-utang ak ngamin iti lending. Pagpuunak ko mangaglako iti merienda. Apaw? Kat nasayaat man ta na panunot mo day ta. Wan mare, anya kalakit din. Nagbalbaliwak matan. Ikarik kada kayo ako kumarik, nga aggaggagetak itan. Kunam day ta takderam. Wan mare, ngam day to man ti parikot ko ita. Kasapulan ka no ti valid ID, kan source of income, tapno ma-approvean day to loan ko. Anya?
Day talaang ti parikot mo? Ay kat isurat mo anay ta Chinese petchay mo ti source of income mo. Si kakit di mo't mari. Masair mo't tiriknak iti dayta nga ibagbagam. Anya kamot dun. Kat, awan nga rod ti source of income mo. Di iso, ti isurat mo. Si kakit di mo't. Di ta ka man langan, kumari. Awan mo't nasaya at ama itulong mo kanya. Nay, anya nga day ta imot mo, Maria. Lakok daytoy. Gumatang ka man kit di. Merienda daytoy. Ha? Aglaklako kan iti merienda? Won, apay, nakaskas daaw aya. Ay, una. Apay, awanan jay source of income mo, nga easy manay. Si kakit di mo't din, tila ibagbagam. Damdamagit lang, mat. Si kakit di mat. Di ta ka man lang. Adon nga imbagam, ngam saan ka mo't agumatang itilako. Salbag ka. Siga magay Maria. Nakaskas daw man. Aglaklako ka matan iti merienda. Wen, ala, gumatang ka man kit di. Taisupay ti maksay. Apay, awanan di source of income mo? Anya? Ti bagbagak, jay lakay apapapanam iji ilay. Nga ure nagpigsa ti tudaw. Kain papintas ka papintas. Anya? Ayong gayam. Kasla na damag ko idi anatayan. Isumulagayam nga aglaklako ka itan. Gaputa awanan ti paginkamam. Ay na, ibagam lang no gumatang ka itilako kung no saan. Saan aday ta ti bagbagam. Nagbalbaliw akon. Tas jay? Nagbalbaliw kan? Pakakitaan ngay mo. Di ta ka man lang. Awan pa'y nasaya at nga ibagam. Salbag ka. Nay, apay ngay akas ta tilang Maria. Kasla makaung-unget ka nga aglaklako itilakaw. Dapat smiling face. Si kakit di mo. Marurudak ka talaga, nana. Taapay. Amin mo tin amasabat ko. Tila ibagbagada. No da masabat ko. Lakwak ko maida iti merienda. Sabali mo ti bagbagada. Apay ka no nga aglaklako ak. Sigod ka numat nga the source of income ko nga easy money. Anya, kasta timbagada kan ka. Awan nga rod, nana. Iso ang marurudak. Awan lakad. Iso timang mangag ko. Ngay na, Maria. Ano sam? Anya ngay nga raod kat inarabid mau. No ide pa'y lakuma naglako kalatan iti merienda. Ngay sa ti source of income mau. Awan kuma ti mangag mo akas tayta. Di ka mapukawan itinamnama. Ipakitam lata ti panagbalbaliw mau. Maumadantaw amang ibagbaga iti kastaken ka. Tandaan am dayta. Ay na mare, anusam no kasta ti panagsasaw dagiti tattao ken ka. That's life. Mare. No di mo ko mainaramid idi, awan ti pakais istoryaam. Mawatam? Wen mare, maawatak day ta ibagbagam. Ay, amumatan ti tattao. Mapanghusga ako nada nga uray na saya ti aramidem. No amuda, asan na saya ti aramid mo idi. Ay, talagang iso ti panagkita daken ka. Iso apa nga si Mari. Di mo soblyan da as source of income mo. Gets mo? Wen Mari, maawatang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.